There's nothing bigger than AHENKAN FM. For me, AHENKAN is one of the greatest media houses in Ghana. Because you ask the right question. Obuoba Ofori Amanfo Maakye at the AHENKAN933FM. Obuoba Ofori Amanfo Maakye at the AHENKAN933FM. Obuoba Ofori Amanfo Maakye at the AHENKAN933FM. Say to your soul, I will not be a beggar in the name of Jesus. Ghana Adisiye, Obuoba Ofori Amanfo Maakye at the AHENKAN933FM. Emma Ministre and Sana Medi Adichie Maninya Mijirada Freeway Radi Chenebu Emma Ministre and Sana Medi Mijirada Sawa So you got to say this after me, and I can it together. I will praise God, for I am fearfully and wonderfully made. I believe in His sure promises and declare that I shall fulfill His purpose for my life. By the confident declaration of His word, I triumph over every challenge that confronts me. In Jesus' name. We will take it again. We are declaring into the day Wednesday,
I didn't make an academy. Favim, the uncle. Baby, in I won't say yana. Near all can they say me jamino. Yes, I'm Fabian. I will praise God for I am fearfully and wonderfully made. I believe in His sure promises, and I declare that I shall fulfill His purpose for my life. By the confident declaration of His word, I triumph over every challenge that confronts me. In Jesus' name. Emma mainstream. Adia bakwama beti asia. Ewe nyankopon asem musa wokenkan ya. In the book of Joshua chapter 21, the verse 45, Bible says, not a word failed of any good thing which the Lord had spoken to the house of Israel. All came to pass. Asembia nyankopon ka kire ne ma. Asembia nyankopon ka kire Misrimfo. Asembia nyankopon ka kire Israelfo no. Bible said, not a word. And some no kind nya bakumpo amfili. And until we will fulfill the purpose of God in our life. God has a special purpose for you. And when I make a will say, you fulfill it. Because not a single word, not a word. Not a word of God, not a word failed of any good thing which the Lord has spoken to the house of Israel. And this morning the Lord is speaking to the house of Ghana. God is speaking to the house of Achema Boabo. God is speaking to the house of Achemda. Sawa Nanya Euradi Yankopon Beka. And in Yawaka Emu be anyone may be filio. You just have to subject yourself to the process of God. Understand that God works within time, season. Then you respect the process. Subject yourself under the process. Go through it. Back on your radio, bringing you the midweek edition of your most authoritative, social, political, and current affairs talk show. Your most syndicated current affairs talk show. For God and country, warriors here. 11th day of January 2023. On behalf of the solid production team in town, as always, AHENKAN933FM. Ajimpa hine Kofi Mensah, Kobike, and Kwame Asante, Billy Man Kahon, Yasaba, Yabetwasum Kessianeso. Time check. Some 44 minutes after 6 a.m. Frequency modulation check. AHENKAN933FM. Program check. Erodi amakachiro dada mache. Meeting. Obuoba Ofori Amanfo. Abusia. Sa ho ye de. Ahode wo ho. Vim day. Vim yazo. Sawa. Ghana Adisi Obuoba Ofori
Ofori Amanfo Emma Ati Ediba AHENKAN933FM Tiano Nada kroso ye wu fia primo ni a wutumi yeso so Anopei asamwa Gladys Ampabe e kan che ni Nyankopon ni se urade e ma me nsra nsa na medi Ajwa Roberta onu se urade ma me nsra nsa na medi Efia bi mu nso report o se urade e ma me nsra nsa na medi hwe ade ye ya wo wiase pa ne se osra nsa na wadi osra nsa na wahye se obi kura de atade de chew wa nkosre mpo ne de chew ebia na eme na me eya na me experience sa de a se obi temi atade a eya na me din se metimi ahye ewo nipa nanim na ankoto aduane eya na edene but na no pay ya ho brase mpai bo Yesu di asre ye Nyankopon tete kwafra mo a wotwere di ampon akrobetu bi ma wo pem san ni din ahunu abobrim Nyankopon kokromotia ye nsa ne homopo o nsa ne hobopo na atoato no ya ho brase mpai bo a ye sre no eni se wurade ema ye nsra nsa na yedi afia ya wura mu yi mane nye ya fe adechiye yi a ye frɛ no ukuada yi awurade ma ne nya ye dia o eniama panyina afiri wa awurade nkyɛn na eba enu nti yɛsɛ ma ye nsrɛ ema ye nsrɛ enye asrɛsrɛ de enye o de oti ho na de bia oyiwadon oyiwadon eya ne ha adwen ma obi nsu nyi ye don ne bi enipa ho wonfono eni nti ebi ene wode bema me onkasa ochena wode bema me onkasa etoa so saa no na me ho ya hi enipa ho wonfono naturally no saa ni Nyankopon aye enipa ho wonfono eni nti se awafo no beka kire wa etore bi a wo hwe oyire ni mu ana ne ho ye washitu etore bi a wo hwe ukura ni mu ana ono soso ne ho ye washitu but wudi mi die ntia ya ne ekoso tena ho no eyo odo ne ntia ase enipa ho wonfono naturally no enti se wo san kokoye obi a wudi ede bia wudi pende ene ye mo mame kontomire mo mame anwa mo mame jene eya na oho afono but ya ho brase empa eboni se wurade ema ye nsre ansa na yedi na enida sonia wotoswa ye won say AHENKAN the book of Joshua chapter 21 the verse 45 maka ho asema kire na no pay or say not a word of God ena e feli eni ntinya de ye Nyankopon anu mu nsam be feli wa ya brabo mu so ade ase not a word fail of any good thing which the Lord has spoken to the house of Israel all came to pass. Joshua chapter 21 the verse 45 and we trusting and believing God, so not a word of any good thing which the Lord has spoken to our lives will fail. So arias here mere mami fa wie mo brese ne be sia kone de mu ni nyina fa nto aso mfama na fa yanku yen anim hyane nso ewie mo brese ne na eko osemi nka nkyerɛ wo sɛ awia ne beyi ne tie bɛbɔ awia na ho ɔden wɔ soro ene afi ye kwa anwumre bre mu na ɔkyerɛ sɛ awie mbɛte ya na wahyɛ ne nso de amame ɔpebre mu ane ye wɔ no okɔ ɛyɛ mepɔ no so a eduru anopa saa na ɔbɛhu sɛ ya na ɛbɔ no asi kakra ɛya na wahyɛ ne nso maninye mi shirada nyoma penny na everywhere radin chenebo se maminka intase mi nkyira o se o sori anopa na untumi mompa ya on ana se de suomu eto da bia I don't know say ya na eto da bia ohu de suomu no wani timite onim de ntie wani ate awurade ka bibi a kyerɛ wo sɛ saa bre bompaye sɛ wo de wani ete ana wo pitiri nyane saa bre no ana no payimpo sɛ wo sɔre na mpaebɔ ho yɛ den ma wo a enwom a me boyi ɛyɛ na watie
wo de ebo saa anwum ni bi he obi an download di assignment ya me de ma no e ma me nsre by Obapa Christie obi an download saa anwum we nti wo de wani aha wo ho na wo da mpa ne so no na wo bo nwum yi na wo de wa no fofa ho bi empire no ano no empire no ano no empire no ano no empire ben ene chen ma me nsre urade wo de san ti wasum empire no ano no aha osodai ansa enti wo to sa anwum we ya ansa na wapue Afobon said, your spirit will be charged. Your spirit will be on fire. Because you himself that the answer about nebebem. Into the old woman and you will na the one for fun who we are now the Joshua chapter 21, verse 45 and the attack for who we are say that they are my painting me pie. Who the mensem? I would have be the mensem. Na on shred da me no conchia. Ni American sa wo ye wie na wo de wo pie na wo kokosa na bia wa na wo ye hwehwanimu a wo pasere but wo ye we no nyina wie na fe se e ya adwuma na wo koye na wo de vim na wo de pie no akoye e ya de na wo koton na wo de vim no pie bum wo ko he o se hwe me kwa koton ma de me ko bodon komi awurade ma wo nsere ne wadida he ye nto nwum we mo mpaye we nwie ntena ase wo dem ene udi agora kombekun but obo mpaye we wie to nwum we wie na wo de Joshua chapter 21 the verse 45 ne tato wie a eya na wapie no akoton banku no eya na wapie no akoton books no eya na wapie no akoton kwadu no eya na wapie no akobodon kobi no wate eya na wapie na car no akotwi awurade ma wo nsre da wo de enemy nkonchia ana enemy ntonchia e wo saa asemi ho afi wo be fa Bible na mami me do fa Bible no ena asemu a ye de nam no ne emunwuram enra ene pa ho ntoma de kira wo se ye ka kire Nyankopon se oh God use me as a vessel of honor, use me as a vessel of honor. Famille biribi ade animunyam beba, famille biribi ade animunyam beba. Mabusua ni mu awurade ma me somra mfaso ma wo mo o my Ghana mu ma me somra mfaso baby mi hunu mi hu bia ma me homra mfaso say ye adwuma ma sorry o man mu kuromu baby a ma me somra mfaso use me as a vessel of honor, use me as a vessel of honor. Obuoba Ofori Amanfo and the AHENKAN933FM. Enyumonoa saa nyum we ya fo wa no fofa ho wo betumi ato
Ofori Amanfo Emamo Atin Ediba AHENKAN933FM. Obi di ne ho awura saa nnwumi mu. Asɛm a mekan no obi di ne ho awura mu bɔ saa mpae no. Na wafamu a osu. Obi afamu su. Mensu ate. Mensu. Obi su. The person has been consumed by the Spirit of God. Enti ama osu. Na wade boss ampaye. Yeah, Ewurade be people ani wamu nisuo. Na oma won sreda. Ware ase. So yeah, wo bia bimu. Ade. Amedi. Asemna nka ye ba beka no. On konkron se minyai na mima wuntie nnwom no. Enti mebe mu atie nnwom no a emu nsem na wabɔ mpae. Enti use me as a vessel no. Mame mfa nkonkon ho ansa. Na mom ogusu a wo to nnwom ya wo bɔ mpae a wani abri a wo su no. Na wasa ka kire Awurade sɛ mame somra mfaso ma animunyam emra emwo mabrabom nia me ye bia no ma emfa animunyam mfamra. Use me in the family. Hey, empire ye bo nyina Awurade ma yensre ni nyina no ye pese Awurade ma yenso so ye sebi na ye fata bi ewa busua ni mo. Ye pese yenso so abusua ni tumi ka sɛ ye hyia mu na sɛ Gladys nka ho a meeting enkoso. I was said to me, Basse. Yes, she said meeting. Na say Obuoba menka be as a meeting and was a hoodie. Said me grab womukura was so much me. Emma meba. I was sent me suit me a bamfa so we bush anymore. And into Rade. And a year bompire so say my yen reading no. Near ye shano no. Rade my edimunyam. Emra so. Use us as a vessel of honor. Fire ye bribia animonyam ewom ewe ye busu animo. Fire ye bribia animonyam wom ewe kronimo omanimo ewe Yesu denemo. Wadi kan di bidimu aye. I didn't tell Awurade fire ye. Bedo futie nyum no animu nsam. Mane nsan hyase ma me. Na fe yentie nyum ne mu nsam ne ye mompa ye nsre Awurade. Se Awurade ma ye nsre ansan ye di. Ye nsan fa nyum ne biom. Adisiye Obuoba Ofori Amanfo Emamo Atin Ediba AHENKAN933FM.
Safi wate nyum ni munsem. Aha. Yeah, the sponsor the twaso the amount. Right after the sports. Yeah, besna ba betwaso the amount. We ba to din in society offer me Obuoba Ofori Amanfo. A very good morning and confirm Ebusianfo your friend Charles Jr. Charles Jr. joining in. Yeah, a very good morning. DJ Blade Omari Ayiribi Kwesi. I don't pay DJ Blade. Good morning. Now Udine the one who have DJ Blade. You just move the match off one. That's a DJ Blade. I don't pay me a bema. I'm watching. I feel we see a photo. I'm joining in. Yeah, Mamu, good morning. Now we say be more my thumbs up. And then Yaka can home. I will see it be a boom with Dinka crash. Enti Kwame Nti. Udisika Abrantie. Enzyme. Ofe Abigail. Udine ye Ofeyi. And I said, yeah, because Abigail, you can never be Ofe. Fianso Abigail for no ya woman mutumi pronounce din pa so nya bote no aye Abigail no sense bebre Kobi Aduchum was a great job Oyibo Boateng so are joining all the way from Achoma Nerebehi Asante Mantem Owa hina kwesi champion kwache ono nso a join here that say Joe Brain and also a join James Gota ono nso a salute here that say Abusianka ye mo ama join chichiri ni bench ye nyina ye ma mu nyina ka ibuchi o ye the sports to aso ye be sana ba I bet was some catching so much and Jumedi needing or frame Obuoba Ofori Amanfo. Bet me are joining and live stream on Facebook, YouTube, www.AHENKAN933FM I tune in more in Ghana Zeno Radio app and a Ghana Waves app. Ning our Google Play Store and I say App Store. Oko no more apps na bibu di ni na. Obe download the on the app you search for AHENKAN933 FM. Bounce ya chance so de kama. Bounce nipa bi ama nsa so thumbs up. Download the app no. Baby I be betting yet yen. Yen go into the world of sports. Ya besana baby. Abozeke Sports. Jagum. This is the moment we waiting for. Ladies and gentlemen, it's sports time! Joshua Kwabena Ejenim. Oh, Obuoba Ofori Amanfo. Bibi aboko de. Bibi ade the chairman. Yasan baby mu. Aye, yasaba. So you're ready for Bibi on say Edorson. So what I say, and 7 Edorson never been to still now. I say, oh, you're ready. I say, oh, yeah, as a soldier. Now every day be as a your friend and I will call no. And we I'm sure that you know, oh, yeah. Yes. Let there be a question on baby. Make cry and come in and him. I can sabri menenam dansuma mpotem ho baby so I say sukura loso kasabri ho ne na sukura loso oni zongo for name ben I say zongo life nso dey ya ede udo bi bibi adwen ho ya wonti ase zongo ho no what's not a typical zongo abu ha zongo dey say nya abu zongo dey is legon
Na what's not typical zongo? Na oba abuabo na we living be a boys ni be live you had more home with you. Me drew 7th no na me work so and ni bore mu zongo no madam fu bi benzin mo benzin am so Charlie na uni madam hu no or the motor come from na ni anim ha no matwa oh na so ye da ya or the super glue so ne nan or this ne baby on matwa no the super glue so so ari ase what ya abuabo so unim swag swag dey or the super glue or say me hono matwa to the super glue so also nti say ntoma atia also o so the say buku ate no nti say dey munja yo se hwe Obuoba ko bi din say edan ko ba ko no kra no ase okofa agba bi mani nyago no so dwon so rofo nti o the super glue so edi zongo life ne dey ede ase super glue untumi hunahuna obi o feel hunahuna there be una modern na we din ya sometimes say a weakness no onfa as a onye se hotspot on some obi mfa ne ho dabi o jina ho am me dangerous that as here enti zongo life ne dey say nko obi abenya say experience ne kakra na ye obeba no sukura zongo ye wo zongo ankasa great lamte mills ho honum de obo what dey say na o be kire ye dey honum de obo ye nipanda o kire ye hwe enti ya babu abu ye jawe no nyina egu ho ne ya babu abu a na je say ahenkan ye nti ye fraud the suomu obribia I saw reporting enti sa de tie dia ma kwan na to aso agudi emu nsem na no payi ye fa nto aso mamedin ade Joshua kwabene jeni mo beti USA fagiri nka obrempon wo pokuare eboa remo na chete wura tane ben mawli mu nyina eboa ne ade nsem no abejaw ene anopai edikan no ye mfa seda Emma Jubilee Hospital omo no kokure yesi agongon a eda agudi emu nsem no eba bejaw ene anopai ebien ne oyare wo heart issues bia fa piemu o Jubilee Hospital okwa doctors be gina so 24/7 ahwe ma yare wano so no etimi etu ayira afa bia won so no oba opese obeda ho na obaji ayaresa enen oba ebetimi enso aboa o ebia nko abo pese oda nko a odamu na afa ye hwew anaso pese ndi no oda eye woda obi ahonum bia eno so no ba ebetimi aboa o ewo sa ekwan so lab na opese oye opese ndi no na se utwa scan opese draw na opese otom anase ni antenatal care postnatal care theater na so operation na pese surgery na pese oya ni na no remu ewo Jubilee Hospital na yemboa ewo sa ekwan so afa ebia wo no oyoba wafafro opese anie no nurse for anase doctor surgeon so danda no ma wondro komenta abosom beso no oba wo afa ho afa oba enwa ene Jubilee Hospital afa ebia anie no obeso twa scan hu sakura no krampo no oyoba e bema odaye anase ondaye prostate bema ese o check ehu bia nkese ye no enso esi aya bra na afa ye fa ye ECG scan no ne ultrasound no emfa emboa ewo sa ekwan ne so yare bi ache usuro ene ofere so bedi nkomoda kire unua bi a bre na no cancel unit for no embedi enkomo afa wani na eya oya uhu Africa osi Afrifa uhu Bible a osi Bible me pacho da bi we no se wanhwe entu ase ntema dachi bi no ebeja o how kese pa untimi enso ano be piem na fe eye clinic no yemfa emboa ye wonim diefo a na se ombetimi abo na fe wani enen eya kusukuku wani a unya issues a ho no ebetimi atenete enso edi amam afa diabetes na hypertension for no so no efere no pa bia no ncheche ekoso edi mamo induane amundi indru amonu na fe nso amonu betimi aboa na sa yarwa no so no etimi etu aira oba na se kom na de odi a iwani kanti kese on medua na opa to bia no wonye bi ato enso e Jubilee Hospital insurance nso de se government and se private beje na ya hwe free number iso na onye ending koma ka we che nyina number 0244 575799 0244 575799 and 0241 784645 0241 784645 uwe cha kwanya odan Boabu Road Amantra Bridge ne so honom
ena ubehu yen unnatural mineral water send down pay me can and French says see open swap of there unnatural mineral water and I said down da me can for and so ede ama won so nya bia ebeboa wo na fe niam akoyi pa and so ede ama unya unnatural mineral water ni bi na fe o ba potassium calcium magnesium ene de aka cheni na no unya bi ewo rhodium na fe bia and so akonkan ede ama uye ye uye engagement o to party o to badin and I say u di birthday unnatural mineral water and I make come for the amount and then I pension bottle water and it is enquirani koskua permission bag him number bimio wadrim na bia and so enko fine and fa emomo then wani echemo and so e wachimo dan na kopedo so pon bito na bia nko ye Emfa emaya chimodan Ghana Commercial Bank no yene na anase di hwanimu oduru abosi asia brunsan hofro bi na ebu anim se tafa unnatural mineral water nsuoi FD ajatum eniti adboni bia enso endi ache oni penifo ndi nkoman na afeji nchemu aka akire enso enina 0249 680 213 0249 680 213 0500 231-091 offer unnatural mineral water from Penfua. One ajo so no adi nkomo na ebia koye ede amount. Yanshan samna se enfemfia manane na fe yansha games awodo a na se enra nwumire ene so etimi eba so okopiem wo EFL Cup ni ma ya dia games ne enso ebi eba so Manchester United etna se eche Charlton Athletic bonekani miensa ama Charlton for no o man timi anti ekani bi Anthony na fe Marcus Rashford ebo 2 goals we mranti a ombo goals no United boboko no afe Newcastle United enso etna fie eche Leicester ebonekani mienu ma Leicester omonso omantimi anti we EFL gamer na se enra eba so ene 2 games enso na eba so Nottingham Forest etna fie oni Wolves ebo no so na sa game no eba so afe bono watwe a Southampton so betna fie no ni Manchester City enso edi aboma we games a EFL Cup na ene enso eba so edi munkra no edi ejao afe Coppa Italia no so enra ya game bako eba so Inter Milan etna fie Giuseppe Meazza eche Parma ebonekanim amienu ma Parma fo no omutimi etekanu bako ene San Siro no ya da AC Milan etna fie oni Torino enso edi ebona sa game no no wotwe afokopiem Spain ya da Spanish Super Cup no enso eba so ni oje Copa del Rey na fe ni oje Air League no omde eboni ene no so ba King Farad International Stadium no eda bobo kwa ni Real Madrid etna fie no ni Valencia enso edi aboni no so we games a eba so ena edi munkra no ejao yenda ni Euremu France de patem so Leguano enso edi matches no ebi top fem say na ende no FC top fem AS Ayasio etna fie oni bobo kwa fan Rams edi eboni ene enumre oze etna fie oni Toulouse edi eboni Brest etna fie eni Lille Matropo edi aboni bobo kwa fan Clement Fontenot etna fie oni Rennes edi eboni Laurent etna fie eni Monaco edi eboni Nice etna fie eni Montpellier edi eboni Paris Saint-Germain etna fie eni Angers edi eboni Strasbourg etna fie eni Lens edi eboni Toulouse etna fie eni Marseille edi eboni we Manchester esende etofem our France eni ne Potema yadi musam no edi ejao yem kopiem England na anim se China FA Cup Oxford United any Arsenal enso any aboni na reporter efi England na some efe no won abane se sa game e course wa na se bobo ku any Arsenal echi Oxford ebo ma na oyom efiri mu no sa game na so mo se bet ni bi e course e sa game no mo efi se sa game be be hase no omu se betting epps na fe course ni messages bi enso etimi akoso o se Oxford abranti ande e Carol Brown no abranti no dudu na atwa na chi sa abranti no game ekoboyi obenya yellow card ampa na se dodo na etwa na chi no sika manfo adi England no enye sika kotwa na branch no so ya start game no 59 minutes no kotwa Bukayo Saka yellow card na kodi man no into any FN so matena se omo hwehwem se bubu branch no dia punishment sefata no e branch and then Carol Brown yewremu awa papa fa Mauricio Pochettino so ye enkonkodi nkoma kan fama na no panu se apa no ese enchaye na Paris Saint-Germain for ene no eja adwuma wi obeka
papai no bodjuma adma Tottenham Hotspur eneso obuna katem ekopiem France ne potema Paris Saint-Germain boko no eneso kofa ye ebo adwuma ye pamo no ebo na situo edi fi boko no mo na ese reporter eba ene se Graham Potter ye coach adma Chelsea no se niema nkoyi amfama no na se ye pamo na papa o tete tenten wa so no obefa adwuma no na fi obo adma Chelsea no opa efan Mauricio Pochettino na no pemedi munsem no ede ajao Sebastian Heller Brantia ofi Ivory Coast haya Ghana na se ntwom haya na Branten efi na beka no si aka edema Ajax Amsterdam Holland na Branten bepie mu Dortmund Branten san no odema Dortmund no timi sa Branten no no msi wanya aye problem bi or issues bi ne bem nti no na se adem de hospital ko an operation na be 6 months na Branten osande ma Dortmund no enra na Branten bounce back o start so obo game enso na maboboku and then Borussia Dortmund yenrebo enso owo Atletico Madrid din komo aka fama wa wonim sa Branten fere yo Felix no ya de esia de bibia awiewia Branten e bepie mo enso owo Chelsea na sama phone mo enso eba ne so wura mo ewo Barca na fe Branten fere Memphis Depay no amakofa no aba replace Branten a ya fere yo Felix na no pemidi musam no e de ejao Leo Andrea Messi Cucitini the impeach the Wagish Branten enche na World Cup obo Argentina enso timaji edisom na so na Branten dipa enso edma Paris Saint-Germain boboko no na report en sa kan se PSG for num se next summer na Branten contract oni PSG won ewu na Barca for se ni na Branten omuhia no sana kopie mu MLS ni muso a omonso Branten no report e se clubs ahodo na ena hia Branten kopie mu Saudi Arabia hodum baby crampa e da club bi na atwomti sa Branten ni Leo Messi omuhia no na PSG se dabi omunyanja Branten mo omo defa Branten na sana be betimi stand the contract na PSG till 2024 sana Branten betimi akoso abodi games e ama PSG one e jan de ane mfan koma kan fem farmo enso mfan peso mfama papa e fane Sergio Ramos wonu misa Branten China se ofi Madrid boboko no mo ekopie mo o PSG ne se reporter eba ene se PSG fon pen fo se omuguso a ene Branten edin komo omo monitor no na mahwe ni ye pa se sizi we kwa na wie ya eno me hu se omo astanye ne contract ne de ama no ana se omo terminate ne contract no na fe penso koto so oba ufa kwesi akan a embre ene krabia enso ene be cha medimu nsam no de ejao na yakopie mu Dortmund na fe Bayern Munich akachi omawura mu Celtic na omasa Branten bi ho ni din de Roko Vata Branten ne bora Branten ebono enya bo kotoa na do ni chiema sa two teams here omune no omisi akan Bundesliga ne mu atwomoti sa Branten omuhia no na Bayern de omuso muhia attacking midfielder o wese bia betimi akoye de amana Branten so attacking midfielder ni mfie no so form to betimi abo ne ye pa inter Branten Roko Vata no ya da Dortmund ene Bayern na twomoti sa Branten no na so mbe sand ne fi Celtic Glasgow Branten so ne Celtic for contract until 2025 na se ebe din de amaboboku andin e Dortmund and se Bayern Munich yesane ni abafam na fe de fisem kaka no enso e de atachire e de ama woye hyase enso emfemfri Black Galaxy aso ye woni mi se Nyankopon ayadoma chan no top fam Nyankopon ma fe de di animi a ene se chan no hyase e wo obiman so Algeria na report formo enso e ba ne se Endrada Black Galaxy for ebo a friendly gamer omni Mozambique for ene se omde ebo ni 72nd minute ene se kensie no e ba na wieye na nsama na de ache de ye se yompo ni na ne se e Mozambique for edi nkan to atena edi tia e Black Galaxy for na kensie no ekoso a 72nd minute no ene se Ghana ekonya penalty na no ene se Mozambique for coach no wasi David anya de obeti ase eni ti wa makwan ama no players no ama sanso enyina pitch no so ansi akan bi mu a e se 72nd minute ene game no enso eba wieye de mu nkoma akra no edi ejao na Ghana Mozambique fu ananke area so betimi Mozambique small na bibia so timi akoye de amayen no ya de a entimi amba so fi se Mozambique fu no o mantimi antoa so ambo game no ama nei ade e bi si wo football match nanka Ghana say ye bobo pa na ya show ya na se nya penalty na watunsa the full place nya say tintan ton ye mbobiu kotokofo so ai munyina sache achache omene I think the panu out of lions achache watch bona so moto so mbobiu enti penalty by Mozambique for no omo so mbobiu eni ntino mantimi antoa so ambo na Ghana ye hwe
say Mozambique for ni between Mozambique small na ka bibia koyi edi amaye na nso no omantimi enwe game no enti yennyina na yehu ne kokosie obi ade mpaibo ate o machi fi say yakonya kotokuri as player ba kwa ndi Augustin Boachi Lukaku a ono so ka squad no a ohwe se bibia enso betina kofan edi momo na management committee chairman enso Edema Ghana Black Guys papa ndi edi Dr. Tony Obin enso akasa o se enfan se Mozambique for omo eja ball no ball enfan se nia AC no ukopie mu all camp kama pa camp good friction bia any camp obia ni obia any problem bia motivation our camp no fine focus on so there some kan kokoje chan no dey see omo nazo o see players are omo camp no omo ni so de huni say omo mo family proud na Ghana so proud na bibia so akoye edi amayenti ensama papa ne Dr. Tony Obin management committee member Edema Ghana Black Guys edi chudwa. I am personally excited about the motivation of these players. They are focused, they are determined. Individually, they are determined to do things for themselves, and which is very important. Doing things for yourself first, for your family, and for the nation. And that is what really excites me. I think the preparations have been so well, fantastic technical team, very united, and I am also excited about the kind of the unity in camp. In most cases, you go to camp and they say, there are some frictions and little divisions and all that. We don't have that. That's a sign that we are going to go far. We don't want to have any excuse that we didn't have a fitness coach, we didn't have a video analyst. We have all that is required in modern football to make players do well. So on the side of management, the FA and the ministry, we thought that we need to provide them whatever is required for them to do well. So I think it's just consistent with the FA's effort to bring modernity into our football. Enti wey ensema Dr. Tony Obin etudwa na kopiem o chan nimu a na se group stages na aba ehase efiada na se 13 Jonas na Kofi edi kan akachire no na se na group stages na AC etie group A Ogia host nation ho sanso na Ethiopia enso epiem Libya eni Mozambique enro mu jai no bono enso epiem afa group B no era DR Congo enso epiem Ivory Coast Senegal eni Uganda ukopiem group C a ho na Ghana yewo Madagascar, afe Morocco, any Sudan, and so APM Ghana. Your first game is Sunday, 15th of January, 7 o'clock. And I saw a game no Airbaso Ghana, and Madagascar na Airbo, you keep from Suya, and Fonse for Madagascar, and I say Uncle Dascano, you bet me so a trap for some Bibian Swakuye, and my group Dino, Angola, Mali, and Afe, Mauritania, Nafe Group Ino, and so Cameroon, Congo, and in Niger, way, as in a chan. Group stages etia yedimun krano ejao ye to aso yenkopiem e wagye fakache na fe ye Henry Asante Twum enso enkwadi nkumakra emfa emawosan mi se Ghana Premier League no ya de etofam ekoso a na esisi ano de eniama enhyeda enkoyie bo se yesi akan ye wo bawie no enkofo be nya 4 Ghana cedis na ebimu anya 5 Ghana cedis just supporters no enya de omupiem enso ebomani akomakwa na weyi na se ye Henry Asante Twum edi nkumakra ene ebisa se Henry to you no Osha Eden and Amasia supporters no entumi enko various stadia enko bomoni akoma enso enhwe games no say and as Henry Asante Twum e dey atu yanim not good enough but sometimes I think about constant engagement with the owners of the club. Who's your owners in two folds? The owners of the club as in the people who invest in the club, but the real owners of the club are the fans on the street. Now, if there is no constant reminder and you don't speak to their conscience, forget it. Top of the mind awareness. If you don't speak to my conscience every day and you think, say, me sorry keke, say me patronize products now, then it won't work. Me use House of Oak and Kotoko, for example. How often do we even hear the voices of these people on radio appeal to supporters? The peculiar issues need to be tackled. You don't have to generalize it. You see, the problem we often make is say issue everywhere, but you don't tackle the issues one after the other. Me say time journalism. Ubako House of Oak Secretariat every day. There were things to promote House of Oak matches. There was House News. There was this. There was Chapter 9.
Into way some Henry Asante Chum Eddie Atuja na owie no one fancy one ma unim say Ghana and Prempem no ka say na say head coach na say o coach Black Stars up to now Ghana yenibi now I say up to now best 60 applications na be PM Ghana na say FA no omo email ma omo hwe so mbetimi a consider na Ghana yetimenya coach in tempa so was so 60 applications aba coaches no e be fi South America e be fi Europe in aba into Black Stars brand no very 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 attractive. Maybe over 60. You can't play at the World Cup on 4 occasions and things your brand is not attractive. No, it's not possible. You cannot have Mohamed Kudus in your team and things your brand is not attractive. Kona anko ye in Qatar. Na ye expecting this, but I think we showed very good signs given another platform, no. Because in a team where Jiku, Mate, Andre Ayew, Jordan, Bukari, Thomas Partey, Mohamed Kudus, Kamaldeen Suleiman, Kamal Sowa with all his brilliance in the Champions League, Wanyawa match Kramo, you could still look on the bench and form another team. I represent Black Stars on a good day on me a win. It is an attractive brand, no doubt about that. And maybe say me surprised every morning be email coaches apply. My European coaches and some of them too from South America. Into way and come out or the agile na you business say Coach Ben Krana Ghana. You need a coach who is firm and can take bold decisions at this point in time. You also need a coach who has the respect of the dressing room. And your coach be kekena okofano ba only respect of the dressing room na or take a decision and answer or ma orders ana players so. Into okofa coach aba you need to be guided in taking such decisions. Or control or authority or a firm or a bold and or sign having the respect of the dressing room. That is the kind of coach we need at this moment, because Ugofa Obiba na or onto me and Fanenine Sifamwa is going to be calamitous. And that is not what we need at this moment, especially when we are preparing for a major tournament. Our Ubo qualifiers who go into a major tournament. On the back of 2 tournaments are Anko in your next tournament, it has to be good enough to merit sa status na ya over the years. Enti coach obi take you over BI coach I was obia or command respect. Na fe utumide ne 9C form players ne de sa GD ne odono edebe manu a obetumide aye adwuma de amaye results na yene de nsem no adiasi no ese eye supporters won sensem a yegusu edi hu koma eno na ese yeteba achemoda na ese anu opedikase pa enso edi nkomo wei aye nana yima no ajekum na nkofododo na eta fe no Mr. Ofie obeka ya Ofie Young Stars for na ono na ese team no eye ne dia opiemu enso House of Folk wa bo adwuma de mom ye pa na endro na ese kobna jenim etwe no eno no edi nkoma na ese obusanse no House of Folk for ebo game supporters in Mero Kumasi Asante Orokofo bo supporters in Mere na momo penso no na eden na moya momo supporters ni ebo twibo grada ebe piemu ewo various stadia no ebe bo mani akohoma ema niam koye edema various teams no say NSN na yuma no ajekum Mr. Ofie ede etu yanim Mo betimi aye adwuma no aye adwuma ama the footballer in afa ne to ma pefra wo man mu se ya anya ne saade ya na da bia ye koto aba na yakoya aba na fa koto no nwonwora obi wo sikenti na ye de na fa kodi ye footballer ni mu dia o man ni football ni dia ene ya fe na ba be sei pa ebe sei papa dabi yen cancel bia apart from say yen players na nkasa na be perform wala market your ho. For instance yen mi say who say from I'm sorry to say this late Mokwe any Joe Debra omu firi ho no bi say talented footballers be na apie and I say just say ball no more ball players na ball enye attractive nti be na support attention a attractive na watimi akọ stadium. So the stadium home so supporter ko wura hono ma ye mane nko ho free o otua sika obi hono ma kobade na kobade na ade achi okobade memne na sade achi no de sika na kwakotua gate no wa kwahwe ball na ko bobo sa no mo ya mo ye ho hono mo ya the following week obasa ko asem na hono ne wo
enti those days no na prayers no wo ho omo ba service be nye technical for no na advice them to play well no me footballers me mo dey na mo dey me sorry no and na no kura no so da AHENKAN ama. Yes, enti we say ensama nana Emmanuel Ajekum se nipa do na efro Mr. Ofie edi eja edimu nkomo no edi eja bebre na de ka kire na awia ye ba yedimu ensam no de akem no de aka kire na no ebeba na ye kona Ghana Premier League na matches na etofem Tama City Trafi oni Kumasi Asante Roko edi ball ni 3 pm ede se game no etofem de chena Diana Stars Trafi oni achem dan Kotokuro Yas edi ebebo ni Brekum Chelsea Trafi ani Career United edi aboni Great Olympics Trafi oni Bibiani Gold Stars edi bebo ni FA Premier League Go Cities ebe Trafi oni Dream Chelsea edi ebebo ni Mediama ebe Trafi oni Instrataman edi ebebo ni Outi ebe Trafi oni Akala for edi ebebo ni Samatex Trafi edi Bechen United edi aboni FA Kim Faisa Trafi edi Glorious Accra folk edi abonia we Ghana Bet Power Premier League matches top from edimu semno edi ejao infancy na captain in the morning and to aso AHENKAN933 say na Karimo man voice ni buaka still na o kama abochi kama inti infancy na mum check esen confirm na Emmanuel Ajekum and Mr. Christian, yes. Formerly of a Raymond Babenzalo. I'm going to a guy, Papa. Yeah, see. But the other Joshua Combination, Joseph Ejutin and Cabrin Pom Pokuari, Raymond Ashete Rat in a face on a West Killer. Why do you happen? Near the 7 Abijao. Captain in the morning, Obuoba Ofori Amanfo, over to you. Adisiye Obuoba Ofori Amanfo emamo ache edeba AHENKAN933FM Radio Papa Abozeke Perpetual DDA Gospel Striker Papa Christy they want to see you know I am born in suspense. There is nothing bigger than AHENKAN FM. For me, AHENKAN is one of the greatest media houses in Ghana because you ask the right question. Ghana
Adisie. Obuoba Ofori Amanfo Emamo Ache Ediba AHENKAN933FM. It's when you will become one summer or your suspect. That's right. Yes, when you will become one summer or your suspect. Yeah, when you will become one summer or your Okay, Maakye faster than call the sports team. Joshua Kwabena Ejani, Kofi Ejuri, Raymond Ashite Tete. Almost call into the world of sports. Update our whole year normally amaye yet twaso. Sharon Somame. Safin wa joining a Jumedi in the matching. And Ayukiada, 11th day of January 2023. Some 35 minutes into 7 a.m. Meeting Obuoba Ofori Amanfo. Fia Beam, Aussie, good morning, Mayor. Welcome back and wishing you a happy new year. Same to you. Pedro Madina Cruz. Also say watching you live. Kumase Tano so Kesben Junction. Yeah, that's Sibibre. Abeku Chibis. Also so over Agwana Swedro. PM online radio. Yeah, bushing phone once again, happy birthday, do belated. Go out to you, Stephen Osei. Yesterday was your birthday. Captain Anna PSA. Oh, there be. Who you bruta? What that chinti de to aso de ama said the money no ye rafi fufuro musa no what that chinti no ye de a started right summit any day ema na we no a series ya ye call nyame adifo ne ho na wo ne ananti mu kakra niam ahodo bi a ye de to 2 year beboa ma afe no atimi akoyie di ama ye na ne waje sa adwuma ato ne ho so a prophet reigned of Oforiata. And run so Alan Cash. Okay, say I'll pay you be funding seminal 10 pages. 10 pages. You be funding one after the other. Na ya analysis. And seminal kind word by word. You pick it and then seminal a page by page. Na yetumi analyze the munko mokakra so ati ase enyo no nko all the presidential hopefuls ni nyina no obi a ode ne nsemba beto abonten no ye befa na ni nyina ya hwehwehwehwem kakra as we speak in the edipa mienu e na wo mo a resign yira alanchematin e na afei enran so me ka kire wo se anopa no sabre ya na me ka kire wo se ye tete se ora free ya kotu ono so epese wo si fam eduru anwumre no na mpa wo si fam ama as we speak there afa any water omu nyina esi fam hey edio ebi mu sena BMW ono so be si fam ana me ba cho pe Ghana constitution no BMW di o si fam enye ye obi za say hwan a Dr. Bawumia Bodem Ghana adisie Obuoba Ofori Amanfo Emamo Ache Ediba AHENKAN933FM
Aba. Sorry, when you I say I'm here, oh, yes, suspense. Hey, gospel musicians, Abagana. Oh, yes, suspense. Yeah, and some of us, Umbra from Gaza, what will be? I want you to know. I drew no ajo. And indeed, a bit more so the Omoyan some kind ABCD, a bit so kind 1, 2, 3. It was 1, 2, 3, 4, 5. And some of us. Yeah, the one crack I'm was sorry about to media in so the amount. After we are sending medical catcher on, you have fast speech, one after the other. And watching soon come over, bring a more ever near D. I don't pay at the amount. Not me no saying so special prosecutor. You're trying to damage you. Almost you know. Almost why then main camera na fe yenya botre ni mu enkomo. Enti woda chinti. Sene be ya obra kwentu no. Niyama be kokoko yi di amayen. Ma me kwa homa ne so na me ne unyami D4 Raindorf Ofori ata enkotwetwe enkomo. Osofo otimi kan no pay mamu achi aba AHENKAN933FM so. Wadaro ma bibia boko de. Oh yes, wadon. Bibia boko. Super. Okay, inti anope ye ba won chen a Start It Right Summit na no an yasa ba. Enne himfa na odi yefa. Nya popo sha mefa akwanya we entia tifo. Di bom di cha obi biara me di Yesu moja to biara ho me bom paye finya me adomu ema obi biara. Woda chinti. I feel asasi empire one said biara doko sana ya plan na nyame adomu ntino obi abetumi enya efa ho dia opese onye na efi endra ye kan bibi e shari biase efa nyama bi e fit me tutu yini eko na ndra ye shase e wo sunsum ensem sunsum ade nipa bia wo ho dia wo se ufa wo sunsum nyama yi na ende dia de ba kwa pese yen kasa emfa e wo sa se ye shase yi wo afi wini mo no eye se nyame asem on se oboba nipa biara no se wo hwe o fiti asia na ene eye nyame asem na odiye nipa o kan bible na bible asena onyakopon ka se yambo nipa ewo onimisu ene ne saso entin bible utumu se onyakopon edwene nipa no oye no fili nu o kan wasem ansana odini nsa enyene ene ne nkwa ewura nipa mu entino afiwe adebakwa ebe me de bebre adebakwa nka me ni beje hu bebre adebakwa nka a Christopher ene Ghana for ene obi biara otie ahenkan anope ebetimi ede atunu pini ene ne kotodwini nse mehia nyame asem ede anante woda chinti nyame asem ede abome bra mehia nyame asem ede tutu manamo mehia nyame asem ede afa decisions and my choices are made. It's answer Obuoba, Yamiasem etiasie, Yamiasem ema enkwa, Yamiasem essentially yang, Yamiasem a shire ding, Yamiasem ema yang nimdie. It's and the place will be Timia, manning Pidan Humane so our few Muslim Yidi Jakeke, I will say, Yami Asem Embran in chain. It's no be Timia, and I say Ghana.
obi asɔre esan sɛ sika pɛnti esan sɛ ɔpɛntɛm ɛde akɔ adwuma ɛde akɔ yie obi wɔ hɔ pɛntɛm sɛ ɔbɛyɛ nea ɔyɛ na ntɛntɛm wɔtumi yi ne sɛ firi ho nti no ayɛ a na yɛn asɛm no yɛmfa nyɛ adwuma sɛ na wɔsi yɛ adwuma no yɛn asɛm no wohwɛ abakɔmu ne akenkan mu a wotumi hu sɛ kristofo bebree ankasa no nyame asɛm na ɛyɛ ɔmo fapem nyame asɛm na ɛyɛ ɔmo fapem na wɔsan ka wɔgyina so de bɔ bra no wotumi hu sɛ wɔngyina so ɛmfa mbɔ bra ebi mu kura mpo ɛnhyɛ dɛ nnim nyame asɛm ɛno nti kristofo bebree ɛyɛ ndaadaa ne yɛdaadaa wɔn ɛnɛ the reason why a nkɔfɔ efi sɛ asɔfo atofo aba ɛnyɛ hwee ɛyɛ ɛsan sɛ wonni nyame asɛm wonni nyame asɛm a obi ntumi nnaadaa wo wonni nyame asɛm ɔbɛwade bɛkɔma bɛhu ne sɛ nyame asɛm te wo mu a nyame asɛm no ɛsan ɛkasa kyerɛ wo sɛ wodi mɔ nyame asɛm awure wo mu a nyame asɛm no ɛsan kasa kyerɛ wo nti sometimes wokɔtu anammɔn bi sometimes wokɔtu agyinatuo bi a sometimes wokɔyɛ adeɛ bi a wankasa wonyɛ sure about the thing a onyame asɛm na wosua no wɔ mu no it will prompt your spirit sɛ adeɛ a wokɔyɛ ɛmmoa adeɛ a wokɔyɛ ɛnyɛ adeɛ bɛyɛ yie adeɛ a wokɔyɛ ɛho hia to hyɛ da ɛnti no ɔbɔba ma ghanafoɔ ne kristofoɔ nyinaa nte aseɛ sɛ momma yɛma yɛnim bere nyame asɛm momma yɛnim bere onyame asɛm yɛnhwehwɛ nyame asɛm te sɛ yɛhwehwɛ agudie sɛne yɛhwehwɛ sika sɛne yɛhwehwɛ nneɛma yɛpɛ no saa ara na afe wei anammɔ no biara no ma nyame asɛm ɛnhwehwɛ ɛndɔ yɛ kɔn nyame asɛm ɛhwehwɛ ɛnyɛ adeɛ a ɛbɛma yɛni akɔ ho bebree yɛsɔre a yɛmpan nyame asɛm yɛka nyame asɛm a ɛbɛkyerɛ yɛ nyame adwene ne timpɔ ɛwɔ ma yɛn ho sɛ wonnim nyame adwene ne timpɔ ɛma wabrabɔ afe wei a ɛwohu adeɛ nyankopɔn ɛwɔ ɛma wo ɛwɔ afe nim wohu adeɛ nyankopɔn ɛwɔ ma wo ɛwɔ bosome nim wohu na nyame aden ɛwɔ ɛfa wo hyɛberɛ ho yɛmu bebree yɛnim yɛhyɛberɛ yɛmu bebree abrabɔ sɛ ne yɛbɔ yɛto mu no yɛn nso yɛyɛ bi yɛnso yɛmia yɛni sɛ ne nyinaa bɛyɛ yie yɛnim yɛhyɛberɛ nanso sɛ wokenka nyame asɛm a wobɛhu nyankopɔn apa mu nhyira a wayɛ den ɔde to hɔ maa wo wobɛhu nneɛma bi a ɔkaa sɛ wobɛtumi adi nso nkonim nneɛma bi wɔ hɔ nom a wakyerɛ wɔ ɛho kwan nti nyame asɛm na ghana man ne kristofoɔ yɛatoto na gyaagyaa mu a ɛnnɛ sɛ wohu sɛ obi gyina kwan ho mpo na sɛ ɔka nyame asɛm a na ɛyɛ dɛn yɛya ɛna yɛde ma no no saa nneɛma no nyinaa moma ɛto ntwa ɛsiane sɛ wo a wamfa ne die amma nyame asɛm biara no wo nso sɛ nnipa kɔ no nyankopɔn ɛmfa ne die ɛmma wo bible ka sɛ bi ɔse wo a wode ne die bɛma ɔba no saa nnipa kɔ no wo nso nyankopɔn ɛde dɛn ne die ɛbɛma wo nti no yɛmfa ne die ɛma nyame asɛm ɛfi ɛnnɛ ɛkɔ yi afe wei muma yɛma yɛnan ɛmfi nyame asɛm so muma yɛma yɛadwene ɛwɔ nyame asɛm so yɛbɛyɛ biara yɛmu bebree the reason why yɛwura bɔne bi mu yɛwura nneɛma bi a wɔsi yɛyɛ mu ne sɛ ade na yɛyɛ no hwee ni hɔ a ɛtene yɛn ade a yɛba bɛyɛ no hwee ni hɔ a ɛkasa kyerɛ w'adwene wakoma sɛ ade a ɔba bɛyɛ ɛnyɛ ɛno nti na afe no bɛkɔ yɛyɛ no ne ayɛ mfomsoɔ bebree afe no bɛkɔ yɛyɛ no ne ayɛ nneɛma bi a wɔsi yɛyɛ yɛde yɛn akɔ bata ndamfo bi a wɔsɛ yɛde ɔmo bata na ama yɛhaw ne yɛbrɛ nyinaa ɛwɔ afe nim ayɛ basaa nanso sɛ yɛma nyame asɛm ɛtintin yɛ mu a ɔbɔba bɔne bi wɔ hɔnom a ɛma wo kwan ɛnkɔyɛ nyame asɛm ɛtintin wɔ mu a anammɔ bi wɔ hɔnom a ɔmma wo kwan ɛma wo ntu fɔka sɛ ni ɔsɛ necessity is laid upon me what betides me kyɛ sɛ adeɛ no nyame asɛm no wɔ ne mu nti no ama no adwuma a ɛwɔ sɛ wɔyɛ akyerɛ no kwan a ɛwɔ sɛ wɔmfa akyerɛ no adeɛ a ɛwɔ sɛ ɔnyɛ nti no onim sɛ nyame sɛ nyame asɛm ati ne mu nti no ɔka sɛ ɔnyɛ kora no adeɛ no kyerɛ no ɛbrɛ ɛboa no ɛma no tumi yɛ den ɛtumi kɔyɛ adeɛ a ɛwɔ sɛ ɔkɔyɛ nti no kristofoɔ ghana man a ɔmɔti na no pɛi mede yesu mogya ɛkasa ɛde to mabrabɔ so sɛ nyankopɔn tumi na hoɔden ɛmbɔwura wɔn ɔmo
ɔmontimi ɛma mo ho kwan ɔmontimi bio ma adwuma ɛbio ma kume mu na nyame asɛm ɛntena mo mu nyame asɛm ɛtena mo mu a ɛde osuro nyame suro ɛyɛ dɛn ɛwura wo mu sɛ nyame suro ɛwura ghanaman mu a bɔne bi wɔ hɔ no bɛbɛkɔkɔ fam nneɛma bi wɔ hɔ no mu a ɛso nyina bɛtete afi wei some casualties ɛbɛkɔ fam afi wei some bɔne bi bɛkɔ fam some mistakes bi bɛkɔkɔ fam nneɛma bi wɔ hɔ a ɛso bɛtetete na afi no kɔ yɛ no bɔhu sɛ yɛn ho ahahan nti mesrɛ ɔboɔba ɔti ɔboɔba obi ɔti obiara obi ɔti ahenkan obiara ɔyɛ ɔganani ɔyɛ kristoni ɔnyɛ kristoni ɔmoma nyame asɛm ɛnwura ɔmo mu ɛntena ɔmo mu ɔnyoma nyame asɛm ɛnyɛ ɔmo kanea ɔmode bɛnante ɛsiane sɛ wiase yɛnam yi ɛyɛ esum woka Isaiah 60 ɔkaeɛ ɔsi na esum bɛkata wiase esum kɛbiri bɛkata nipa nti no wo a wonkra ɛhan no biara no wobɔ sɛ na wotɔ amena mu wobɔ sɛ na wotɔ esum mu wobɔ sɛ na wotɔ baabi a ɛwɔ sɛ wotɔ wobɔ sɛ na wakɔwura baabi a ɛwɔ sɛ wowura nti mesrɛ so obi biara ɛmfa nyame asɛm no ɔmfa no te sɛ ɛyɛ n'akodeɛ ɔmfa no te sɛ ɛbata ɛka ne kra ho ɔmfa no te sɛ ɛyɛ ne han a ɔde bɛnante sum no ɛyɛ ne han a ɔde bɛnante baabi a n'ani ntumi ɛnhu no ɔyɛ ne han a ɔbɛtumi ɛde ayɛ ne fapem ɛde ayɛ ne pillars ɛwɔ abrabɔ mu na megye di sɛ saa de wei a making Ghana man ɛne kristofo bɛtie na sɛ ɔbɛtu ho anammɔn a na ɔmomfa nyame asɛm ɔmontoto nyame asɛm mu agyegyee mu yɛnsɔre nkwa asɔre sɛ ɔkɔte nyame asɛm na yɛbɛfi asɔre aba no yɛato yɛ bible ato baabi na yɛnim yɛwie fi the whole of the week yɛnim yɛ nyankopɔn asɛm ɛkama yɛn bia kɔbɔba yɛresa na yɛnnia bebree bɛkekakeka akyi nti obi bɛrɛ ɔti nyanɔpɛ afe wei ɔmfa nyame asɛm yi ɔmfa nyame asɛm ɛwɔ kwan soronko so ɛma ne nhunu sɛ ɛyɛ bi kɛkɛ ɛma ne nhunu sɛ ɛyɛ saa nsɛm no bi kɛkɛ dabi ɛsiane sɛ nyame asɛm ɛtumi ɛdane ɛtene bible sɛ ɛsɛ kranke nufenum ɛtwitwa nti no wo a wokura biara no nneɛma bi wɔ hɔ nom twa gye wo ɛtwitwa ma wo nti no obi biara asɛm a makɛn ɛmfa nto ne tirim ɛmfa nto ne kotodwenim sɛ yɛsɔre anɔpa a ansa na sɛ yɛni ba yɛn ho so anɔpa a yɛni ba yɛn ho so anadwo a yɛni ba yɛn ho so ɛnda ma yɛmpere nyame asɛm na afei wɔ nyame asɛm kura wo a ɛyɛ han kura wo afei wɔ nyame asɛm kura wo a ɛyɛ ɔsoro nkrantɛ kura wo bibi biara ntumi nsɛ wo bibi biara ntumi ɛmdaadaa wo ɛsiane sɛ nea ɔkura kanea a ɔnante wɔ sum no bibiara ntumi ɛndaadaa no wɔ sum no nyankopɔn ɛhyira obi biara nɔpɛ meda mo ase amen yɛn nso yɛda ase papaapa nyankopɔn yɛ adom ɔkyena yɛbɛsan aba wo nkyɛn bio mu enti yɛne ɔsɔfo Ring of Oforiata the voice of the blood ministries a ɛwɔ nkran wɔ no ɛna wokɔ Teshi Nungwa Estate Assembly no ɔno na ɔda ano wɔ hɔ no mo sɛ resident pastor ɛne yɛne ne kɔtwetwe nkɔmmɔ no nti woda akyi nti ɛno na atwa guo no bosumi wei no deɛ yɛ dedicate a ɛyɛ sɛ yɛ na yɛbɛyɛ no mo a motaa tie yɛn no yɛduru ɛyɛ afi yura afi foforɔ mu a bosumi yɛdi kan no dwuma a yɛdi ani nti wei no ɛnyɛ bibi foforɔ yɛwie ne saa deɛ a ne yɛde dawubɔ nkrataa mbɔsoɔ no nso de toa so de ama wo woda akyi nti atwa agu dawubɔ nkrataa mbɔsoɔ no nso ɛɛba ɛnkyɛ koraa na sɛ yɛbɛkae a ɔpani yɛfrɛ no Charles Cromwell nana bɛnyin onua wontɔ bisiw Charles Cromwell nana bɛnyin onua wontɔ bisiw ne din no nyinaa na mabɔ no ne din no nyinaa na maka ho asɛm de akyerɛ wɔ no na ɛbere bi atwam no ɔno na wɔyɛ wokɔ Western region wokɔ Western region ɛbere bi atwam no na ɔno yɛ NPP wɔ mo secretary a wɔwɔ hɔ no mo or the special prosecutor court no or the court na edru we say na makai Kennedy Japan see who watches the watchman eba ne saying ye di mu amane ye de be ma de bon krata mo boso no ebre na so nti yen ko fa no mfa ma na fe wi a ye ntoa so e wa ha empenifo mama machi anopai na mumpo mboko de de radi ase. Okay. Enti eno no enra kwaku meni wanhia enti afihia pa. Afen committee.
Nkrofo ajeje ombro nya de kama so de afifiri ho ana wono mo nya adwen me celebrating tin ma adwen ko o ka kra me mfi oh I see what reason ti on I won't fan celebrate no o ka so celebrate ni pa ne doso o celebrate Christmas na ni pa ne doso ti o hwe bujanfo na anu I see. Anyway, see the radio say so Alan Cash akasa utie bi wentie na hom fa o ba see see ade ahode wo kakra ebefa afia utie bi utie hwe ma de mi hu yanso oda so fellow countrymen and I would twice so hwe I don't need a fellow there countrymen and women if fellow Ghanaians ko be ka say ye wo hoyi and I will come fellow Ghanaians ni bia ho na be chewo na say you obi ade I don't trend here no trend it will ka say fellow Ghanaians are countrymen and women fellow countrymen and women dear but ye benya botre na ne nsem na okan ye no ya bwachiri ye benya botre pa na ya bwachiri one after the other e birum say as we be through shade shade no be through ye na wo aban a utimu bie na utimu be kire wadwene say de kire wo mo a not so wadwene we nyina mo so wadwene we nyina wa amfa anye hwe asembe ni me kwa odi GTP me ka se GTP ntoma wo na what you saying GTP no ours is a great transformational plan with idea there obi abedi dio so na say bi so on mo kan mo mfa slogan near nko a o kan dia asa na na do a onu wie no asa e be ka say onu wie no no asa e be ka say oba Ghana dani neto ni ye de ade a o se den ye kasa nko a make noise ye nya adwuma but honestly and some of kind you said but that's not me sure that na do and I mean the okay anything na strategy na ba no ye say ebimu say ono no ye the top version yes. And I said the taller version of the other one like slogan here oh na do like from great to cry ne se si ya no abaye ne boss nso de eden a usua na kakra but Endra no bibisa say obe address Ghana no in the capacity as a den because I say for a while I was like I do your president ana nipa so ope someone to ban untoman why delegate for then they say fellow Ghanaians will be at me sorry ye bi and yeah Alpha speaks Alpha speaks where we also baby obesa baby this talk show kure nyina e ba adwuma ya nso ye no mo nso san be dia ye ani ejai omo yi movie ya beje adwuma yi omaje adwuma na boss mo nso mo san beje fi ensem efiri na kwa nso water speaks no de papa okay on pen baby ntran water speaks is kasa ya oh water will also speak so this is the minimum to no you know the picture we know the picture I'm serious we personal interest in general ba na we ni mu nyina wa ban mu obi a president ye dia economy ni kura be na agina ne nan so because enkrofo be wia de akoye campaign adwen kamera bia ne adwen endra ne adwen ken enkrofo be wia sika de akoye campaign obo eni papa me kan on be 6 amu nyina mo wa ban mu hwe amu pema mpani ni pensia ni pensia agensia don't be wia sika no a de akoye campaign memfi o masama memfi economy ni be de agina ne nan so memfi kura katu so na betnem water speaks Alan Cash speaks BMW so will speak na bi di na emu and a case anofie Debbie case keke abbreviation
E kura say kiss. Kiss. Kiss be a kiss. Ninya okay, kiss dey ya Kiss wa Kennedy. Eh yeah, yes baby. Nti e sha say we nyina pa mpie di president di. E sha say free afa. Kiss. Water. Ena atadwen. Water dey am ka mo tupu. Water. Bibia timisi. Water. Yeah. E kan yo man bebro. Any agric minister. Agric minister no. We were consider worker. Afa ne Alan for all. And a BMW ni Bawumia must win. Benz. Na dey be my tadwen. Tadwen no. Atadwen ye Kennedy ba ko mrenze. Japan ba ko no. Kwabene Japan. Japan the engineering the. Ono dey atadwen no dey onya ne. Ono ne say din no. Eh. Atadwen. And a complex case. Kabo mu no. Atadwen no munya. Wow. Na wo de wo ko bi anka wo de be dey. Afena mekwa kwadwu. E krebu nsem. Atadwen. Se bedwo. Si enye ni okay. Atadwen. Case. Ena afa BMW. Yeah, dey bufu kran say o madwen ni say ye nya adwuma no so. Dey adwuma. Say bia. Say komo ye adwuma no ho. Ena nka wo be prea. Ka be hu results papa. Adwuma na ka. Adwuma ma ye adwuma ho. O MPP for ye adwuma ho. MPP for ye adwuma dabi o ma ye adwuma. Twale o. E den na ya pan se wa ye adwuma na wa beto so wa ban ye bibi over 7 years. Wonso ayi wani onfi. E den enten e betumi ase onwuma aye na obi I think omo problem you know MPP problem 2008 2009 ye mo free akonwa so no e communication o ma ntimi an communicate to Ghana for nioma o ma ye nanso no ma ye nioma o dia omo ma omo adwene course ye what is happening now no personal interest o de 2007 2008 enipa makoma 17 and a true muti so munyina pe president bi adi enti e ba sa na ma unse se onipa ba akokura PCC ya o na chitafo enti e ma emuti cheche ye enti e niema omunyina nso refi se yemu a achicha na se yenya yesi e pe mampani adi ni nyina no e ye based on the records of aban no afei we hu ye we ahi enti we kura nya kwanya no a onka ne aban na ye ene ma omko opposition no na dia na opposition e frɛ wa na waso nyina asisi sao agisa wokɔ to emu se omaso asisi ya we ya afa atadwe ni we beti oba ko beti denne atadwe mary meti o no mugu fie na o muti opposition oh I see but this time they all leadership na abasisi ya no the likes of Justin Frimpong Kodia GFK we say GFK say no also no oh no the other that nyina won kasa o o yedin we say GFK say first no a ti senka ye call parliamentary yes ye kwa ko shield obi ye ma obi ni obi nkoko pre ni sa nyoma no o say this time there sa uju hudi dwanejo krankwa enti ebia this time ne de emra be ye adwuma ama omo ani so ade hunu atimi abam some break it no indi ala say he is the best person to lead the NPP break the 8 yeah be break say nyina wa ha energy ma no mo ka say ye be break me hu say so mo fi say nipa fufuro bi wo ba bi o mo koto aba but e betimi e Ghana for na e beto e betimi e possible okay e betimi e possible se medical can say 8 ni de eden ya 2024 no 8 be break na say MPP na break ya na NDC na break no eden ya 8 be break amena be kire nyankopon na be kire ye Ghana for na eto aba no so te ho na ye hwe wo mo dan duru ha ene be kire GTP yankwai eno me kai ala say GTP ntino GTP fe na ntia Anapona otwe abapon minute miensa ya mobibia chima na kwa babium AHENKAN 93.3 FM so de bonka tawdo abedwa so ene yesi adwana poso eno boni se headlines
the new publisher de obokrata na me de hyasie the new publisher na ode omampani na na domfo ni aba ya ochi asofo pani utumi se oye asofo mhye atade hu ni eche kokora henfo no Roman asofo enti nanado ena ni Roman asofo kasa na asema oka ni na se ye nina womu na nkamum na ye mompaye ye na ye mompaye ema Ghana obia mra ne mompaye ema Ghana eno na de se de omampani esre agric minister mnyafo owusu afri yakoto the new publisher de obokrate kire say odinadwuma to no mo say agric minister na say wa resign ehun sem krata no de aba ne anopai sanso ena Jeff JFK treasurer penyinima NPP amanyoko ne say ono no say obi ba be pretty dibre bi say obe pre frankatuni no on tie obi echi eno ne asem penyini aka wanum say napo nso ahyemi ne nkrofo bi ne nwumanwuma bi awdo bi ekon ho no eno na wakasa fan wa wo kire say enwuma bi nkoye ntino aniwu papa the new publisher de obokrata dem di twato ni yesi ND samonyoko no wo ma tutu Japan ma wo ma NPP fo ya wo mo ne mo MP ayi mrahye bi fie wo ma tutu jabi pa ma wo mo a enya sam kito de obokrata di mfoni miensa ba o de ato case mfoni aba ena o de Haruna Druzu nso di aba penyini ba ko nso di aba ta ho the new publisher enne wu kwada no pay Daily Graphic da obokrata no ena yede to so diamamo was it truth and accuracy every day bebe biara da no eye no kre asam no sane yesitie no a na waka ato se bam na Ghana so afa no wo hye awrekwa chansam so ba no kuayo ne enuane nsam papa ne da na bam sinisi obi anji firi nsam no so de ato ho say akrata atro de abase owura akoto afri ye wode de divra na to one one say nani abre aso jase ko okwahia woso okope emampani edi enunti wokwa akotu franka ya no ho nsam eda ha say ya chese flag bearership ne de assemble ba papa nkofo resign one more resign eno nsam eda ha say any onwa countryman so da ha say yes wafo no so ehwe edwadie na afemfidi djuma so owura Alan kwadwo kira mate Alan Cash na osi nyina hosoro Alan Cash wada ha say countryman da hana semwa waka nyina ne se wono no wo ba be sha sachira nioma papa se any people fonya ne mugidie to ahene asi ahemfo nya ne mugidie ya ne transo ontu franka ma NPP na nyame ya na dom na hwi obaye mampani a wono beji din papa presan se tactical plan ya ode ba no ebe boa ye papa ema oman no adane ayesa akwada ketekete boga ya won foforo se burom Ghana benye fradum akwadum enti eno nso ensam eda ha se ya countryman worker na asianu mwansu e-levy so bekai se afimpinu ane aduonum yansa budget Kennedy ofori ata Ofori ata kwakenka ye o Ghana mraso bedwafi afri etwemu no wo mu se e-levy say ya tso se hu aba 1% every 1.5% aba 1% na busuya enadua ya ndra poda chance ya ndra mi hu se me banga mame ayi hwan message bi ya just wo mo message nkofo kwa say ashase 1% tizizo wo say 50 pesos cry a better wo say 1 cedi a better 1% no ashase ya no nsam so adantie ne adwadifuo agentfuo ene obi a chenwa so unhunu message na bia message bia ba phone so na wo de onya hunu ene wo ma abusuancha no mwanso good for oil ya Ghana man penny that abedi akire Dr. Lahanji Mamdu Bamia ede ho nsanka ye betu dwa emre bi atwam wo last year no say ya Ghana ye wo gold pa nyankopon adom ye wo gold sika kokko ye wo bi enti ye besese sika kokko no akwakope farm go na ye se nyame adom a next week na watwefo fra ye besi mu no ena sa adwumadie no
shas ye benya oil fresh any aboafuo mu ankasa ye no ho so ensem eda ha say na asase ye akwa ye conference bi na conference na fa ahumesua ho eye 2023 New Year School Conference na we conference rom so mutrimo pan so mkwohwe na enyoma hodro ya ebeboa ma continental trade akona nimu wawa no atimi awie duo eno nso ensem eda ha say ya eja krache atwrede about truth and accuracy every day daily graphic dem dey to so the new crusading guide the wokrata or the afa papa bi okwamentia first for no yard mo no na script we fe na afa na akote gava ese afa abo the abro na eba ntimi nso the abro na namo afa meche alan for all nimfoni da anum sei asmodum nya for alan tramatin aka alan cash the new crusading guide the wokrata yi eka fan ho ne sei opanyinu ne se ba oba no se nyame na dom na sesi ayin na atu ayin ma ne tumi na se Ghana fo nso nya ni mo rehemu na afimpinu ne adunu nan wo ma ne tumi so me yo mampani a awurade nyankopon o se ono na oba na obesesa nyemam kura obesesa nyemam ankasa enu nti Ghana fo nya ni mugidie na ode wetu dwa wa bra na ode ne nsusua ne ntotoye ma afimpinu ne adunu nan 2025 dikosi afimpinu ne aduasa 2030 ode tu dwa na okoka asasem yi the new crusading guide obokrata no edinimfoni abata asasem alankash no ono ene ekasa no na yese ukọ busa sauta abanka chipani onum na so ayehye papa yese amani sika bia yede kwakosi get fund kg sikana yira me ye bisa ne gidigidi ama asam yeken ejagunu chema enya asem kitabusa saut abanka chipani DC no ena the new crusading guide obokrata yi edi na asem ne wahala yi ababetua no msi enanope krata no ebu hamane oswafo hwe Ghana ensase ene obode ne paso nso kire sei sisi se de bia mbetumi akeka ne masi ani ntino se de omu ne omanfo di kasubu mani Chamber of Mines ene marketing Ghana mining fund wo makabum se dwetwe ya wo mototo ne ma se de bia ni nan beboa ama wo mu dwumadie akonkan na ahonhale aba omaimu the new crusading guide enanope ninsem no Metro lens the worker no me de to so na make meal enyamo ho nsam obeye Ghana ha say ya obeye ine yo ewo Ghana bankasiem Jubilee House man ne to ate no wapacho say ye we Ghana for some man odin say minim say mi kwa na man odin sam so mo hye ho etimu akasa ma to ami wa brochire ha mama tebe pam chom fancha me de na mi ka mi promote mu kaka Ghana hunze mutitem obi ahum nti aja ka mi promote mu nanso mumpe promotion dia na ye mesra ma fancha me enu nsam da na na coat of arm na abrante no ede ne nsa kire so no ye twa humfoni ena ya twra asam no afia ho na encha no mo so database yesesese a data bank say yabie sa wamose baye na watwe bi atwam yatum sa data bank we ne mo say eye kanofo yata dia wo se anya ne dia yatum na say yabie ya egwa adwuma wadre ehun sam eda ha se atwa eye data bank se ne bank na sitia no yatwa ede atoa ne abansro tentente fefe bi ye eda ha se ya yese yabio enti enye adwuma ekoso na Ghana ha say adia ba ko a yaka ho asemo ya say ebia NDC eteso woto foundation so wo ba be ya ade we wonya free so Ghana fo tutia no ko ya pe MPP fo ba yenti obia twa fecho no ma twi o mani MPP fo so ja BBC ho no wo mko na NDC fo so ba twa fecho you do me I do you man no go verse juma wo mu dia no na awra ho sam ya da say edan fe edan ya efeti apo sesei ehwo na emponche kwa didie hwana mponche kwa didie ehwo afuse okusu enti emponche yina ya omo hwi ahaba no omo hwi omunya nufusuo no ehwo na sesei
oma locate nti ene mponche ta akọ didie papa omo je omo kwa bibia no manya nufusuo na busua ba bia mponche ne kwa didie no ho edan ya si ha no the metro lens the bokrata na nimu edan ya to so sisi ya say no Atamils Ghana man penny dada wanya ni baby called John Evans Fifi Atamils Fisheries College ya wo si ya wensi anwie akanwuram ena sese mponche kwa wadidie ehun nsam ye twa e de atoa no mo se Ghana ya wo problem papa ya wo how yare wa ye ho papa se e da fe sisi yi ya sori ya na akwa ocha ya sori ayi maami hawa kumsi na no na mani hu ko hu wa yi na shebedwa fie. What is fish farming nyina fish farming ni akwa ocha ehun question okwa ansa nya sem ketwa ayi reservoir nyina bam reservoir ye hu yete na ye see ayi Atamils Fisheries College kama ye betumi atete asuafo ma ensuo hu ensuomunam hu nsanka ye eja ye sua hu ne oma ne ye ne yie na aboa ye no akan wuram ena sese nufutabra ba emponche ena kwa wadidie eho asam ne hu mfoni eda ha se bam na se ho nso ya awrehosam maami bia wanya mfie no aduanan wotwe 48 years ene ne ba no anya mfie 28 aduonu wotwe awrehosam no sese yeso wo mugudam wo munyina awu ukonfinfi Mountain Central Region awrehosam ye ho na sie hwa maami no ho twa maami no ho fe ni ho twa papa ana na ba ma no so eho ofe pa maami no ye kokko ne ba no ye tuntum wo muda ha wo munyina yeso wo mugudam krana na no mawu said ba na sen say ye dian uto the metro lens a page 9 ho ubehunu asam no sania esitie eno nti ansam wane anapai kratai ede baye eno no Devia campaign ben pan na chense wo ye bibi maba waba beto aso campaign ben pan na chense campaign ben omuni mo campaign ben pan na chense say nka cross krum kwanfun we pa obia nya sunsunsu boni krono mu wo ma etwam wo ma wo constituency no obia nya sunsunsu boni ti campaign ben pa na chense ke bia onabo George Kwame Aboajo Oluwa ene ni DC on person mu say dinkunima ka mu nye sa krom across krom kwan no wo de mu ntwa so na mu campaign ben pa na chense krubasi keji dan ya school dan 6 unit classroom blocks over 7 years campaign ben na chie no anu sa no yakura o manfo na akura be san ye campaign on be san akura campaign amount but o mu nye obi na ye no maba beto wo mu nye nto o mu hwe nto aso ye betra wa ye beto abo be san akodada o mu politics ye to the bokrata na poso so na dem dey to aso ye the inside the bokrata the inside the bokrata kire say 2024 election eba no ena fitch solution womo a predict ni po be wini ama NDC amonyoko no womo predict ama womo ya the inside the bokrata edi ho samaba na kanema mpeni owura John Dramani mama so acha na dwempa wa wai na dwama o mampani na nado dankwa kufuado fa akonta mine asema na nado kwaka fa ho no kane mampani so atutu German pa fa ho se wanyade kra osi yankunche gamse no bi yebi na brabe kasa fa ho a azan okakai basa ti kane mampani owura John Dramani mama so acha na dwen ama mampani na nado owura Kofi amoaben ese Gani esidi na enya hodin ade bia dollar no hodin sin no ose subon me fa mo obia me fa mo ntukwa bia si baabi me fa mo yade bia ba me fa mo bibia na mom ye fa subon mo amanyofo ne wo mo krono ni dream die na ya wo mo ye no sika wia bebrebe no ose amanyofo no why specific wa say politicians na wia sika na ama yesidi ni nya hodin no Others can we are dos no do. Bribe no dos no do. Ti owura Kofi Amoaben say
yɛmfa sobo no mo politicians no wo mo na ama yesi de ni nya hoɔden nya ni munyama de bia na dollar no ɛwa hoɔden sen no ɛho nsɛm krata no ɛde aba ɛyɛ the insight mosa double krata the meridian double krata no ene yɛde to aso ɛde amamo Ghana yɛsi de di kan kra Africa Prosperity Dialogue eba bekoso ɛwɔ Ghana yɛne ye host o ɛho nsɛm ɛda hanom se yakrata enso atwerɛde abana ase hanom wanso pray for me I want ka ayi nyum no boy shata wale nyum no boy no ebi asi wa ha se na do dan kwa kufu adu aka kire asofo so osre wo mo amoma mpaye ma no na de aduri de age se nyame obam na mi bu se senti mpaye be nye bible na aka se nyankopon na so nya duru so ote asam no po ka ne ba ko pa nyankopon timi ye ma ananu ya makwa mu de na afuam yansa si wa ko bompaye. Okay, where the Nyan Pai, but Yamia someone I'm walking kind. Ewo National Cathedral Munsi Andrew Lentil Moon's Foundation Kramomoy. A homo kojina what the 3 days 6 to 6. Equa kind Yamia someone kind to Yango Ponte on Temusufre. Bananado says still. And nano crescia bankers yam so chromical bompire. But soon another so hear more prayers. Empire need your win here. Very necessary. And unti osre asofo. So bia mampaye emano. Mwomba binsuma Ghana na Ghana ohia mpaibo. Dr. Abdul Hamid. Wadaha say. Nada wadaha na samu okenya say National Petroleum Authority for boss no. Asamu okenya say oil companies. Bi wa Ghana has omo de abanka. Wo ha na nisa prenkes manka. 400 million Ghana CDC. Oil marketing companies o. Eka wo mo de aban ko ano no. Tika we akam. Ana ne wonensan wa pagya na asam ani abrepa no ka wo dan ka. Eno ho so ensam eda hanom say the Meridian 3 Ghana CDs. Daily guide the worker tanam de twaso amount. Na mensa nimfa esuto krom top right corner. Ena daily guide de wa mane say NDC amanyoko no memu amakom yensa yeso me vigilantes for ya chi wo mo na ya chi wo mo no ba ko de ono no oso wagene fum so atum wagene fum so atum na mienu na aka ne de wo mo da so atwinum daily guide ena ebo samane wi odi owura lantrematen emfoni aba na o kyese esusua na ne botaye no papa no apa wontoma daily guide e de aba kane mampani owura John Draman Mahama okay asemi maboso dada kasafa akwenta mine ho no ena GJ Ghana Journalists Association sentwofo nkabom kwa wo mamu ye panyini pa foni danum se president yewura dumfo ni foni danum se asma ka ne se won be protect private sector interest pa won be habo ho ban ehonsem asuwa ha Ghana oba enigidie nneoma mu anasa nyididie nsemu a entertainment na abemu abako no nso dimu tentemen pa adodo na afa ne bulldog nso ebribi omanfo beka ya obo aban ne ntene se otreten no eno na daily guide de ho asema ba se enam saso nti ya bo ne ka 48,000 Ghana cedis 48,000 Ghana cedis nese 480 million ya bo bulldog saka we se ontua se wakotretin president. Daily guide anopay Ghanaian Times the worker no mede to aso GT the worker one day was a newspaper mu nyina jiabasu ko ba na abusuansam wode aba no ho enyansamwa abusua appeal court judge bi en wo kire say e wo say e ba no emra ene ne ho nsankaye e wo say ye hyeda wo say ye kirechirem ye ma public no Ghana fo enya enioma bi mu ntiase no obu no emra no say de won wonim ti boni bu akura no onim so we de anya behu na apa no behu na otwirim enu nti wo say enioma bu on me wo say ya ye hwe na ye enho nkyerechire mo sorry COVID-19 mo abo hu da wura ye fine
see some to say some to my bone de fine. Running swear, obu on my man, send your ten on when you said ja, buga or quaba intino. I was said that we born echo so no obia tatatenyoma 1212 be dear ayatata get him again. So be a hunu sampa with the basis with dear we see a bayo say we say nanka abua and on sabada said nanchano moano and our host somewhere dahane say Ghana ya shrini papa moto akwanshia ya jin kwafo nkwa 2022 mu nkwano Ghana na ya National Road Safety Authority one wani ko twira wisi ahune santam hu dia o ma hu die no na de omu hu ya ba om nkrata mu no om keka ba mu no enipa wuwu ya motor accident nkwano eye 2373 enipa wonum eto nananmo wonse do na moto akwanhia nko a eno no enti 2022 de eno no ya no honsam so ya tworo na kama kuma bi ato ha na owura bi da hanu ni din ade Kenneth Ashigbe oya CEO de Magana Telecom Chamber wada hana semu okenya ne se 11 no I started 1% no wa sha ase na 100 cedis na esla kufuka se ehiafo pe na ye send 100 cedis no sa 100 cedis na de o send ya yento hwe no egusu a hon mo mugusu a esi nkunya wo ho se sa we ni de yansesa no o send 100 cedis a ewo msi ate aba 1% de na so san susu ya da wo se o send 100 cedis a yento hwe no eno ebe koso agusu akoso 200 cedis a yento na mo wo send 100 cedis na the 50 pesos crack 100 cedis ni ho a eni ebeti 11 eno ho asem eda hanum say ya papa no echirechirem ewo ha Ghanaian Times de ubo kratano The Daily Dispatch de ubo krata mu nsem nam de to aso owro na hwe enyam ahoden so energy minister da bi energy ministry no aso ne na ekasa energy ministry ni kire say ayi contract bu onu ma na ye Jensane GNGC for contract nanu na energy ministry ni kire say won sa contract no mo san yansa na owura Martin Opoku Prempe napo ya appointing so maye energy minister na say energy ministry onu no wahala bia pie wo no musika bi ehun sema sorry contract bi sema sorry musika sema sorry deja enu na energy ministry no ba be clear wo mo say sa sikasem ne sa contract ne Jensane JNGC no o de sa contract no mo sanya nsana na po eba be energy minister ti ministry ni na be kasa chirim tin no mu chirim a na po sa ayi wahala ya be ne hu mum the Daily Dispatch de bokrata no ene ebo sa amanye wi na owura bi nso kasa o che se menka se muntwantro na mom enya ne kura ni na ne yeka onipa okasa asemi eye National Media Commission chairman boss no owura yawo buadu aye boafo opanyini na ekasa na okache Ghana Zandrefo say menka se muntwantro na mom nya ne kura na ne yeka enno asma ye chairman National Media Commission chairman menka se muntwantro but anya ne kura na monka the Daily Dispatch nyanu krenya na kana nansa mtwaduma na oya no oya nsen sa sembu onu mo ya no kranzo ni kwasa oka ebe creative and panic ana entiase wom yes entiase wom enya no krenya na yeka se anopa yi se ya mede yi atop no so yi se oba no pay ma yi 10,000 ato o table yi so wanka ho hwe yo sa ena mahu enka meka sa me kameka enya no kre ba enya no kre kan say me abusua obo surprise me o enya no kre nyina na yeka enya no kre nyina na yeka se ye nyina ba be wish birthday yi a meji akagina mu nyina ensuru no say enya no kre nyina na yeka unse wo ti ase ye ba sao eje ya do create na yeka se on so hu o se ensam ni bibiri on ma yenka oh yes no create
ya wedu aye boafo okay ore you know NMC ore director general na o dempo chairman okay boss okay yeah Tinsem ni buo no ma. Tie de kan de wom dada. Ono sense ensem ni de yo betinya na so baba be kan. Sa. Anga nkofo ntutu free krom. Se buo eso ye mu hwehwe mu kranso. Be no crepa ba ku bi a. Ebu o ye hwehwe mu ni nya evidence kama. Case bi pa afamasun. Ade ni ye no kratro don so hwan ko kan. Hwan ko kan. Sa. Obia timi David nti no kra nye no kra ni na ne ka nti ye ne opani ne ya adwen ibu okoka betumi sa de be ba no so ati ase cause wo abo an wo kan wo the evidence ne na account so ati ase ti nipa wo no ende bebre ze kuta bebre na worry me the daily searchlights watoto touch no atoto na atoto nkofo bi so na po da ha Dr. Matthew Opoku Prempe saade one ho asem case no energy ministry zie so mo se na po ayi no de no kwa mo yadada ti na po attention afi na po so e ko ni bafoforo so yesi ase ani energy ministry for do mani abre pa mani abre ti se case na shift afi na po so e ko Ghana Gas CEO so ye no ho nsem edaha na sa case na fa gas ho deal bi eso mo koye na deal no mo chese nya de se beboa Ghana ye nya eba ne sa ye nya gas abuofuom kura ye nto e wo Ghana ha se ti no deal no enya papa tipanifo hwem na podi wasan ne ho ti se attention ni na shift ekosi you no so a say ono na ya to ache no a wo mbusebusa nsam se de be nti na tena ho eye nhwe ha won sam da na na kwafo mu gu mehwe gomu ya Ghana fo na bibini so ya nipo bibini ya ni papa abusia de ntia mega se bibini ya ni pa se wo hwe the daily searchlight the bokra tani wa bra Facebook be hwe emrantie mienu bi da ha wo mu ya bibifuo Ghana fo omo ka mese mele la bien wo buka bi yaso o makwa akwu anuanom mienu two brothers wanom China fo maninketenketi yom de ebekwa wuo mu wo mu aye hono ma ya bibia bran ni ya yusu ni ya bibia bran si we Chinese goods ni ya yusu wo mu asanso omo de ye kwa wuo mu sagalam se ne Chinese fo no ya wo mu ye no ahyanwan case what be won't be enfre to won't wasem still wo mu guso wo maninketenkete no sa media yi wo mu guso ade ya galam se na ne emnantie mienu omo ya nuafo wo mu so omo ya dwuma ma Chinese fo yi ene ya amana no so mutu omo nkata so omo akwa akotom ya mo da ha keja we die enkwani omumu enkwa bia ni omumu bia mu acha so mato na nan mo wonse do ahomete sam awreho sempa ya kratai edi emunsem aba na encha no mo aso eya swafo wono ena hwe eya ensase ni obade ne pa so woda ha sei ene wo kirekiremu kekan nsem o kanya efa si ya be ma Ghana aya mining hub ewo ebibrem ha se ye pe se mine hu senkaya yembra Ghana yembebusem chese yenji boss wanka se ebibrem ha de aje boss ko ba ye ba beje boss papa e ma mine hu senkaya no ya hwa kan ye e ma nioma akọ kama ba ne sa no a etwetwe kofo se yenso pese mine yenko busa ya numfo no mu cheche mu na mu a etu ya hu sam da ha se na yese mahama ama prophecy bi ama owura bi da sofo bi da say mahama nkwamhye bi okohye sesei adani owuo wakohye nkwam yo nhwe wakohye nkwam afa mahama ho tese woso na ma no owuo frefre no onama no owuo frefre no kwafo trete no enya asem ketwa ye do ho nsem da mo ye ne na ho edie mu hu ye ho asem nka empanifuo no mahama
nanado wei maame bi ono oton na ade wo dwom ende mu nyankopon afra mani wo ho mpanifo no nyankopon abie mani ti ene oso wo ahyenkom na wie so sese woda wona o ti adomfo e mumabua no ho nsam eda ha di se nyame no na nyankopon ma wo ama wa kukuduro se fa hyenkom a wo se azuru ageden se nyankopon na se kan ni asi ebeku a ene e mayanku na kwatu anyankopon na se nyankopon na soma anti uwu a se okwa heaven straight ana papa yam hwehwe no pa ya no nso ensam eda ha say wey aye the daily searchlight da ubo krata no tu hwemu a we ka say da ubo krata we dia say one video emu ye nti ya wo na mo apabi na to ne kan ensem dia di twato Republic First da ubo krata na eno na awrewo sem bia mefa film na ye di asi ewo asantemantemu owre bi onye finhia aduanan num 45 years ena atwetu asi na danfo so atunu tuo te ni na ne se owre onya 45 years susu se na danfo ne yire akoye love wakọ so nmu a opese ne ye de yenye ena ehun abufu atwetu aku na danfo no who born dog say onu kani wo madamfo ne ba be love tino wakunu oyi na firi ho asemisi wotepa asantemantemu tepa ehonum na rewo semisi ya Republic President wokrata ne de wa mane ene je nadamfo yire ho na nadamfo mpena ti se me madamfo ne Obuoba ena me yire no ena Obuoba person no ya sa de na adete ya nkofo okay na wadamfo mpo aya man ne koso sa de no onye ma bia dan ma be ne koso o de hade bonse madamfo ne Obuoba na o ya me yire ya ba ebia ya nware mpo bia o ya me girlfriend bonse ya ba fie one obey ye nyoma bia bonse atwe moye dan kosa smog obuon mo beti sa wo be ka se no kra mo ye o se obuon mo se me pena wadamfo yasem na be ma no mpo anye wadamfo kra na mo baby no do se okoto se ebia ukunu ono oba bi hyede ma oba ne nya ono oba na wo so ne kun ukunu yes I know ukunu na wo so ne kun ene no kra e ba ne den yes so that's here so wan kwose ne park wo ma so ati ase nya kwose ne park o enti otumi abibi na atwe na wo akwa kwose ne pe no kra ene afia pa bida ti obi ya bibi se atwe ntu so timi nya ne bibi na ntwe no ano no da adwe na oni timi to oje se ntwe no ukoya ma na atwe nso aye de adwe me ne kuto no ntwe nso ya ma na atwe na ebe mu ahu se obi a wo dabi obu anu ma no ma obu a ne kuya na de anu abe complain ya kire se o aso ma si ni kwa em se oni se na danfo a be ma no so be we na ahu se oba no ejina said ye wo kwa be kwa present case no so that's here oko present case ni say present case ni dia ma no say unsolve wo problem ma wo say ne nkasa ma me wo ne nkasa oko ye sa wo so de be den customers for the fan form feature enti mame na wase na giant to aso wa ha no wa the once sign the bianco kan papa and the once sign yo 2023 ni aba mu no sesa kusi yo obeda sisi awara asem I say unya experience na wo dey see awara asem na so na danfo ti wo be ka kiro na wo di customer once sign mame na masiri en to aso ha Ozo ayere water customers enti de bokrata mo so na busunya twagu no sima no aduasa enso 37 minutes into 8 am shanen so fuma me se Maakye ni dwumadi agusu awo etie ote kwaku enin kusibu adumenka sanso na afia mpofo a wote wonka medical ka kire wo se na ye be analysis kakra enti opani wunya bokyere wo ukọ no ho efuma me na afi yindi sa enkomo no me ni MPP fo kasa kakra sanse yese obofo ene ne nam eho apaso ebinim se o mampani akufo ado amambu no wo hunu ne ho ano otimi take decisions ni bi na omo ankasa MPP fo na ankasa kra bebre no a omo bisa questions bebre se na opani opese party ni co opposition ana
enti ore some unpopular decisions bi omampani Akufo-Addo ateki a typical example I don't know say oye ne wo fast you so oye ne cousin o Ken Ufuriata Ghana fo nyina say omompɛ no because we had a majority NPP MPs minority into the radio minority any majority majority members best 98 omoboro saa figure na ba abontin 98 no me ka kire wo pɛyi more than saa figure na ba abontin 98 no eboro saa enti clearly no Ghana fo dodo no kire say yewura Ken Ufuriata omompɛ no a very, very unpopular decision for the president to maintain him as we speak. A very, very unpopular decision. And then Ubora NPP ni mu a reshuffling ya kan wasema kan. Udim say reshuffling no as we speak. Are you ready? NPP executive say wo ho sisi ya no. E ka kire omampani say reshuffling na oma kan se wonye no so wanya omo ankasa be reshuffling ne dia ma no enti we dem nyina decisions your company ya take here very unpopular hwese Alan Cash as wa resign as minister in charge of trade and industry onipa MPP for no anase onipa Ghana for do no e kire say omampani mpam no wonko no omampani asan atam another position the man say onye caretaker minister. What an insult. Onipa imu ye hirino. Ono so say aka ne nwom baako. Na onipa ye pamono no ya san de amade manoa. What are we telling the good people of Ghana? A very, very unpopular decision on Mampani Akufo-Addo wateki and enye we nko no Mampani duru baby a wo throw shade kwa bere fo so omo kwan asɛe Mampani ya kwan enye papa hwɛ ne ye bidibi fama yen Mampani so kwa bere fo mente dia mo ka kwa bere fo se etoko so se ye ometo aba de atia MPP o osia ometo atia MPP omuntu ntia na enye ono na ebe so obi nsa so onfa nkonko team MPP so obeto amendisi ase wa wasema we dim nyina ye certain unpopular stance of the president comment ya Mampani mama ni nyina no ya ade a had the political fortunes of the NPP and most of them they know when you have conversations with them off air behind the scenes nyina they point out sani manima we nyina say the actions and inactions of the president at the end of the day could harm the political fortunes of the NPP. And as far as one more mantra breaking the 8 are concerned, Mampani ne niema wo ye. Anka me kwa den ka me hu ye, e wo senka ministers, e wo senka government appointees. Emomu na omo dai sa esu ne ban ni nyina di. Na nkampanimfo atwe Mampani adwensi so say ne appointee asomasi obenten eye wo shade a wo tro ensem a wokeka no a very unpopular and e betimi aha mo chances because mo na mo trumpet say you want to break the 8. If truly you want to break the 8, this kind of character, the posturing of the president and to be mwa mo break mu 8 they be amoka ho asem no and or certain mistakes are ekoso no it show clearly say there is something wrong with the government of the day unim die ntia sa ne manema ni nyina ekoso and only MPP for be brain wedding command they are so disappointed only MPP for no be brain wedding command utumu ni say nia ekoso no ya de ha wo mo but omo ye den koka and they are sidelining crofobia party communicators serial callers ya womo free radio so no omo sideline womo nyina omo a eboa nkrofo ma ene bebre no anya appointment no bebre na mua wom onim die ntia sa ne ma nyina ekoso no we are at the end of the day no maka to say na nso so we no nyina chi MPP ya adwuma pa o
Unim the entia omo go through all this turbulence. And me kasunsumu asem de achire onipa bi a wotie mi anopa yi. And especially to the NPP as a party. Muntriti Osofo Owusu Bempa ye. Obi a wosunsumu ani, obi oye spiritual person. Tie. I'm not speaking for Osofo bia. Osofo Owusu Bempa is not my pastor. Me nkona sorry. I have no connection whatsoever with him. But me kanya ekos wosunsumu di achire wa nopa yi. Owusu Bempa Osofo Owusu Bempa. Omampani Akufo-Addo twinimu ne beten ye pe. Owusu Bempa is the godfather spiritually. And ga tie nyame kan ebi e be sound obi asum se instead make sense sir. But anope no I didn't come to speak to Nkrofo they are in carnality. I'm speaking to people who are in the spirit. People who have the spiritual eye. People who can discern. People who can smell something in the spirit. Omona me no omaka na anopai. Enti wo no empire bokura ho ya woden. Ye ka se ye fast na wo se o ye betwa kuro. Wo a woden nsam yi you ho ano no you don't believe the spiritual things of life. Enti na wa hwe ya wo be wuntem no. Enti anopai I'm speaking to people who believe in the spirit and the things of the spirit. Say MPP fo nhuru mo ho anu nyina no wom wo si ni nyina e hyase wabra Osofo Owusu Bempa mo che no de ne kotu mu a mu deny ni bail ema Osofo Owusu Bempa eda police cells ema de chin no sabda no and at the wars of the MPP began. Somebody who has sworn heaven and earth say obey the obetimi bia say MPP will win power. Monhwe the effort of the prophet. Bompire mamo. Defend them. What the ono ankasa ne nsem aye obeki kan abontin. O say to the bia I have to come out and lie. Ono ana nsem obeka no. Especially National Cathedral issue. Or say I have to come out and lie on behalf of the president. Na onipa wono etu ni ho asi ho. Eye sunsum nnwuma obi obeka to so Osofo Owusu Bempa won firi nyame no saa onipa no na ne spiritual life no e wo so check ni ye. Osofo Owusu Bempa is a true man of God. He is a true man of God. Ebia na ni position ya watiki no e na woni ne nya adwene. Because so for say we NDC ni. But he's a spiritual man. He's a true man of God. You can my bonfire me hunu me de nti uzu betumi abonfire ko hunu we de. But your assembly I can say is better late than never. The MPP people they can still amend. Betumi make amendment. The very day our penini ba bonten expressing revulsion Ghana for no, that very day and at the walls of the Akufo-Addo government began. Inti say NPP 4 o pese mo breki 8 o pese mfie mienu na aka ne mo hunu mo ho ente sa he mo be ye dwuma wo wiase nyina Ghana for will never see it and they will never appreciate you and they will never reward you for it. A spiritual issue na me kan kire wa no pay no. Edika ka tell say I'm not speaking to people who are in the physical world. Me kas me ne wo sumsum ani wo sumsum adwene nti ase na e kasa na no pay. Empani said you were true akwa hwe nkwa no. Ye true ni nkohwe wuo. Mo hwe the treatment
amode ma osofo yi ye nyina ye nim tie ye nyina ye nim say no one is above the law enti mo fo say wa ya ade bi en se ne mfata na mo che no a na eni ho kwan se mo ma ne da cells ho ma de che se woni mu a Daniel Crampo Kra no protocol. Not Daniel or protocol. In the days of Daniel time or no Kra no tias here no friends saying. Na mi refi a kobike na bekai. Daniel breso or hene no mi refi ni din. Not Daniel e protocol. I think it got to a time where nkrofo be keka kira hene ne say ohene wo se ye mompaye ene ye so ni mu ene ye anom se ne mo memfa Daniel konkotu jatabuom ene ye de Daniel kotu jatabuom ye de Daniel kotu jatabuom a wo hene no koko hunu say Daniel eda so ti jatabuo ni mu no a jatane nwe no ono kra san de ne ancestral de jatane ho no afi wo hene na asem wo be kan ne say Daniel e free na ko nyankopon be mi nyankopon wa wurade be ma wurade na memma nyina som saa wunyankopon no entu person ka chem say Daniel ne no woye no saa bre no na ni nyina na e papa na but ohene ni behu the importance of having a prophet with you mo ya montrantna ho na nya ma adwene say mo de ma no na e ka saa keke the battle is the loss now you don't practice it. Obi a osunsum ani wa behunu se onyankopon ayi omampani akufuado sa the spiritual hand the covering and e wona mamu enu so no it is no more there. Yese de wapotam na fie no onchi so adi bom enti ebia sisi ade obe wa agene se wahunu odifo foforo bi eni nti wu dwane afiri ha akwa ne ya wo kekere ne po no ono onim se ne yesane no anopa yi me ka nsam akese na akere wo nti mu MPP mpanimfo no se mu mpanimfo ni bi mu e wo mpotam ha no mu tie ye ne a mu kan kire wo mu se ne wo kekere ne po no ono ne nim se ne yesane no aba ohene ni din na ba King Darius ono no na breso mi say sisu biem say obi bi obeka che osofo usu bempa wo mfiri nyame no saa onipa na wo so wo checking abrabo yie osofo usu bempa o ye true man of God ebia ni position wa take in medical kan say ni position wa take in ebia na nya adwene because o ye NDC ni but I am telling you on authority and pay says MPP 4% one mamu no eya akono send your mama on first time on na he was with them. He was praying for them. He was sacrificing for them. Sa first time no de obia me bia homaya tumu a obia be dia dance say omampani akufado ne first time na niam de yie. Na oya na adwene say ne awo hwehwe wanya wie. I didn't to Amusha say was software with D for. Let me how on earth? How on earth? Hey. Na debio, why na a true omofo? Why na true omofo say omomfa treatment ne ma osofo no? Me say I am not holding brief, I am not speaking for anybody, but I am speaking the things of the spirit to people who are spiritual people. Now, who gave you that effrontery? Say, mo fa odif one to behind. Hey, mo so mo ye hona mu for papa. Usofo Usubempa is not a superhuman being. He is not above the law. Ye feel say why ya de bi de tietia Ghana mra so a Ghana mra no ene no endi. But ye twiye mu ne betin ye pe. King Darius wan kire Daniel antum ne mra wo ho. Lecture bi asem o kan ye oso mo edi mra so no oyusu word bi enye
Nemra wo. Omo ye omo mra kro omo ni mra so. E ka kire wo peyin. Wabisa ho de ntia ye wo emra wo Ghana ha, but ye san o protocol wo Ghana ha. Wabisa ho da. Na se honam mu kura mpo ye wo mra san wo protocol na yetimi ma obi visa protocol visa na ode na modi tu kwan ya ye ncheke no onamo ye ncheke no na sunsumu ni ye ni sa protocol no wo ho. And you got the guts, you got the temerity. Now with the woody foa, wono no aso wonsa kire sunsumu. Aye sunsumu nyuma amwabedi mampani no. Wo de wono akoto behind bars. Ama na da hwa made ache. Ye penkrofo abebeli no kura no a musi da bi. Na I mean you people. Sara modi sunsumu ni omedi agron. Me kan ma sense ni pain. E de akere wo na fe ma komanim. Ene se e bia na de obefo se onsa asowachi adware. Ene ntu kopa odifo foforo so sofo foforo. But me kan akere wo pain. Nya wo kekere ne po. Oni nim se ne esane no. A word to a wise is enough. Yen kan ho asem biem. Se MPP form pese mu hunu mo ho ano a. Omampani Akufo-Addo kura titiriu na mamuei. As far as Omampani Akufo-Addo the leader of Ghana, esa the leader of NPP. Se mo pese mu hunu mo ho ano a, osofo wusu bempa, mo nkonko hunu no. Nan ya waye wusunsum ni nyina on reverse. Ye de nkemfa ye ho, nanso so mpani abuba to se sa asono mienu enya ntokwa a ewura mum ennioma nketenkete no eni hunu amane nka we nka ye nka bi. Because osofo wusu bempa onya me sofo. But ne ye hunu e wo sunsum mu e de aba ye ka ho asem de akere mo. Mutie ni mutu ho na mo we beboa mo. Mo nko osofo wusu bempa ho na mo nko pa ne chewo. Mo nko pa ne chewo. Mo nko ne ho. Enti sa mu hunu mo ho anu. Hey, odi opa mo nko mo na musima hunu di fofoforo. Se ya hunu se mu di di fofoforo bi achi. Na ne ono no epotoma ne fe ye no. O chiri so adi bom. Ene de maka tumi ahwe ma se tumi ede. Ene nti ne ono no oni mu twa apa. Akwawe so no. Ene mu yi na ma. Na mo timi ahwe nyame anim na. Hey, come on you people. That was the biggest mistake. Obi bi your advice say mo ma mo yes ade no oye mo greatest enemy. Me say obi bia o advice mo say mo for so for wusu bempa enkonko tumu no oye mo greatest enemy. Omampani wo kura wutitiriu. O tamfo kese no. Me say ohene Darius na breso Daniel na wonto ne odi bia ne de ma no free. Hey, na Daniel o breaki protocol na mra wo ho tie. Omo se mra even aside the say omo de ne kokotu jatabuo ni mu ba ye no. Yeseme ma obi amon paye. Eye mra wo ho. Eye mra. But Daniel kwose ne dem a na wa bie ntokuya. Odim die ntia because no what the backings of the king. Oya danya protocol free sum nyina na protocol ho. Nti mo se ene mumudi fo a wabiri ni moja ni ene mo hunti osofo wenya atamfo se tam. Ene mo hunti o. Osofo e kasa kwa akwa kete na wo kana adwen kire no. Ene de mo se mo nsa so machi agyae. Mayo osofo ne bone. Maye ne bone pa. Na oye ebekwatia mo. Yo beka bia bekwatia mo. As far as Omampani Akufo-Addo eda so etia konwa ne so. Erade asumdue nka mo. Nyame adifo no enso so send message ba. Omo kire se ene ye ka sunsumu adwuma. Me papa. Me papa no anopa yi omo send messages ne de ba saa. Omo send messages ne de ba. Yankopon hyira mo.
Osofo efu nkansa odi bi aba wa ha sanso so ena osofo Emmanuel Obin aye typhoid osofo be di akon ono so di aba omu nyina ye kire se ene wo kan sunsumu asempa na mede masem ni si na afi matie sim ni akoka Alan edie no obia wo tie mi anopai emfanya suade se enye omampani akufu ado nko a ene ne MPP ena anopai no mo kasa wo MPP no kra na enye omu nyina eye leaders no kakra bi no omo ekasa ewo mu no nanso so wo a wotie mu so fa yasuade se odifuo bi nyankopon fa odifuo bi so eboa wo a ma wani nso ne kai no hwe bra ye bra bo mu nyina enya mpa ye bebreu eye simple principles bi a yemfa nya dwuma na o pawo onim se o pawo ne de onim se ukua da bia good shepherd for ye mpaebo enti wo nyina ho osofo wia no ahwie nwa gu so obewo no aka nhira nsem gu so no akeka eni nyame ye wadom na wo fa yafunu afa de osofo no wonfa na sori adan a wakotwi wanim akoka wasem ade a wo ye de obekoburu nsam gemu aka kire o se jai enti wo so wonfa na sori sister na ure fi se akwala na wanyinsen no obetumi ayare na da bio ure fi se nyinsen kra no aba no awo ho e won nsem bebre na da bi ure fi se obi fa yafunu edi hwan akwala no kra ko wo na anya yie ure fi no ana wawo ntaye o se wawo ne de no ano no but ure fi se obi tumi wo akwala tete no ma ne kra wie university na wa firim yese di ochichere ne po on enim se ne yesane no eyesunsumu asem na maka kire wa no pay no Kristo asumdwe nka ho yen kasa biem yen fa ntu yen hofo na afie yi Awurade nhira yen ma yen twa yen homra ye ba Alan Kwadwo Chremanten ka hyenra oni Ghana fo kasaye ne nsem no ye befa no one after the other ne abachire ne yedi mu nkomo kakra enye ono nko a obia ono nso di speech beba abonten ye be sa same analysis no tiewe ma yen ye ba sisi ya ye ba ye to aso Maakye eni dwumadi ni din ofre me Obuoba Ofori Amanfo Super some cement and a superstar cement and a CC idea. Mercy for the contractor for Nina Tuaguso, a some G's enterprise and a cover cement in your Adiaba. And to your Mercy, we a contractor, will be your project beer, a super some cement and a superstar cement and no necessary water. And one day, the grade no, a 42.5 hour and a 32.5 hour. Now, so koto superstar cementa and no say 32.5 N. Ghana na and no penny cementa. A year 55 kilos. Ya chow 5 kilos free. Nina, a some G's enterprise and I call Fadia Bakimoda. Some G's enterprise. Etonto iron raw size baby. And unti who pe super cement and then superstar cement. And I say iron ross ni be tono. Some G's enterprise. Ewo Akimoda. A mantra. Yanidux filling station no and a bull shenimu. Frewomo. Ewo 0243 583190. Say, Ebano and some trofo entity padia EPM Media College and Coco and a Jinan and Nan Sopa. O my Ghana Muhadie station Pia Ube Remuno Ubenya Ojumayenia Owie Suku Ewo EPM Media College. Esane say ye de discipline, professionalism, and seriousness and a ye Juma Ewo EPM Untino. Ya want some trofo Ekukudama watchere ye manwa die Shenenson essay admission forms aba out. Yentam beje wodie na watimi abeka yen ho ye radio any television courses ni nyina. Forms no brasuku no mu ewo Nkoko Hotel Junction ana freyen 0241 393534 0241 393534. EPM Media College, raising professional media stars.
One day, no be 2 days. One day, only one day. One day, no be 3 days. Ghana adisiye Obuoba Ofori Amanfo emamo ache edeba ahenkan 93.3 FM. Very well. Simami ensa and abo apa anopa nonkron ehho hyene so mame se dwumadi agusu awutie no ato ne din se Maakye. Me ba cho frame Obuoba Ofori Amanfo. Na yeto aso akwen animu a enkomo no doso papa ye betie sim na afi ye de ni nyina de ama okama. Frimpon Enterprise se men kan chiro se anam adwuma pa wo yi nti dodo no afre no adwuma wura ene e ba no eye oba pa mackerel na pa mackerel na wunimu no e de aduane e kama no ohu e to da bisa no a enye da nyina na wose wotete wo yire enye da nyina ene wose okogja ho e to da bi a monkoto meko ohu na muntwi mpa sanka na muntwi ntosi no twitwa gye ne gumu kama na mapɛ mackerel ni bi no ahwie egu akiri kama na munyina wa slide you know dokono no come no twitwa mu kama na mote ho unya paya bi ka ho a akiri din e ba cho Frimpon Enterprise wo kɔ ho no mo wonsa be kasa mackerel papa ni nyina bi na odi akodi sa adwuma no enu achi nso sɛ ye si kyiri sɛ ɛyɛ indomie ade bia ye di akoye mu ne ɛde ye ho okɔ ɛyɛ Frimpon Enterprise wonsa be ka bi me pa cho ɛyɛ supermarket kɛseɛ dodo no akra sisi ya no omo se ɛyɛ odan mo e ba cho ache mo odan na ye wo ground floor Madarina Hotel na obi hu ne yen ɛwɔ hɔ ɛya no afrɛ 0244 897525 0244 897525 and 0206 473953 ebia no abie provision store bi a wo pen nioma gumu a oton a nsu benya mfaso obra ho be fa no oniema no san se bo na efo pa obenya mfaso bebre no a ma me kwa o mane so na me na yawo crying entry bu asia ko Alliance for Sustainable Development and Participatory Governance yene ne nkotwetwe enkomo kakra nana woteme nka AHENKAN933FM suni Maakye mejeso mini abi Japan so afin kometu ye nyina asumdwe bibia bokode Krista dama we are here to divine selection. Great. Okay. Enti say what follow Ghana politics any ho nioma kakra. I say the year is too young, but political campaign will take shape. Enra Ura Alan Cash and so ne Ghana for bekasa ya fade officially or they are two wiase nyina nim say ebre so a obepese will be too franka edi ama NPP. Enra wo hwe bi a wo initial reaction anything. Yo, I didn't kind match AHENKAN933FM for ina ni mutima mo studio. On say Ghana democracy the dia metati ni kakra. Na ni no we shall get to the other side because the new year about democracy on kind of free. Now you are Maakye politically time for the resign from the position as the Minister for Trade, is the best because strategically, or maybe we are obeying their campaign. And nipa binum kwa na oma jenjera omo say dia on contest na. I'm say we go ahead there. The green abalam light. The idea is very advantageous. And point of pass so representing one meaning if I assure you as a politician. But looking at you Alan Chamatin from afar no, I remember I make number of visits. You see somebody is nice looking, one can say if I know good. He's very nice looking. Now oye campaign na ade be boare na emu de be ha ne se obe na green say the current MPP abani obe start say oponchi loopholes na afi so you say ba o mi say ya can be no ebe ye yipa you ba unya na we na green say ba unya akufo administration obeke kan sem na watage ba unya say we incompetent ebe ma nipa bi bo ai dey afuno is if he comes clean na we campaign no did you say ebe boano na ati so we share nyame ya aduma 2024 nipa nso aga na be parade yo no
it's worth our democracy because where you are, Mama, I know about me and end this sport in the bike, a fine gentleman. You are both a fine gentleman, and fine gentleman, and other opposition parties for them. I think okay, but say any posturing enra any enkoma wo de ba beto abonten a ne kwan so ano no because e bi no resist debate say na onipa yi wo kra no unya nhunu ho ano afi na wo be kwa MPP atu ahene ne asi ahene fo ho but say wo be kasa te say omampanyini in making it does not sit well. Omo express this opinion. Omo ya adwen. No. Sabi omo susu you say political ni adi be on a strategy and will be out the way push game no. And in the game plan no, he see himself as that. What tell the Oba if assuming he becomes a president, I mean, I believe you're in the hand of a presidential candidate as a president. This is what I put on the table. And anything wrong. We say, and a strategy, I said, what they communicate to Ghanaians, input delegates, no, some delegates, no, any confidence, and who's a political ground, will be a new party crowd, no. It's me no casa. I'm a winner, just a whole party, no, you personally. And the credible here to Abamano. And in the way I want media political, I don't fault him. But there's a one say, I never in a political enemies, and so the kind of enemies are good from within. I almost know what try to back him. And the Yamia Duma 2024, mobile tree, very, very interesting. Very, very, very interesting. On the mobile battle, no, Dankwa Dumu combined. Buzia standing at one side. That's how it's going to be. Me can't Dankwa Dumuna. Dankwa no ebeye the Achen caucus. Then the Numu will become the Northern caucus combined. Then the Buzia is the Ashanti and the Bono caucus. Those are more money policies. You can't Buzia you wanna Ashanti any Bono or caucus any Buzia how do you know? That's how the game is going to be. Yeah, very, very interesting. Okay, another one, and so they say, Onipa Aba Ube Yinano, Oba campaigning on the track record of a predecessor. And he has been part and parcel of this government until say ordinary resignation letter the Babon thing. Say, Kasasa Opeso Babi deep warm wenim. Na ukasa asemi mami nkotuma we mami nkrivi indulgence na mi enkotima. All right. Also the president has laid a strong foundation for the economic socio-economic development of our country. Although I believe there are things that could have been done differently. My vision is to build a superstructure on this foundation that will bring prosperity to our nation. And this particular stanza no enkrofo say a bit problematic. Remember, who's the national kind, you know, say it's going to be uncondemned because the war can say president and I build a very strong foundation. And